Yatsana Oda, Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never never to come, Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never never to come. Come on, Kobe and Kosivi, come on, Kobe and Kosivi, Asem TV and Kosivi, and you breathe and Kosivi. This Akuma FM 87.9 Kumasi. This Akuma that's your night yet to meet Yatsana Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never never to come, Akuma Ejo, Akuma Ejo. I thought I was make Kwanwa, run a bisa. Miss Alfona, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. In Pepe, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mother, Akuma FM 87.9 Kumasi. I got Kakan, no, I don't know. The man worry rubbers and Kuawari. I'm rising here with my bra. Nyansane no ko. Ebe ma do ya tna yente. Akuma FM 87.9 Kumasi. Nyansane no ko. Ebe ma do ya tna yente. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo. Ni ebe me do ya tumpo. Akuma Ejo, Akuma Ejo. Akuma Ejo, darling. Ni ebe me do ya tumpo. Akuma FM 87.9 Kumasi. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo. Ni ebe me do ya tumpo. Akuma Ejo. Akuma Ejo, Akuma Ejo, ni ebe me do ya tumpo. This Akuma Ejo, na yet to meet Yatsana Oda. This Akuma FM 87.9 Kumasi. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, ni ebe me do ya tumpo. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, darling, never never let him go. This Akuma that's your night yet to meet Yatsana Oda. This Akuma that's your night yet to meet Yatsana Oda. Akuma Ejo, Akuma Ejo. Akuma Kami no bada, me tumi kasa no bada. Ana obada, no bada, and then I say, how do you mean no? Because me buy no, na me say fale say. Me say ka say bi akoso am bi na. Ma, so ogu so ma na bi fan na yi am no. Oba oni mbada ma ni papa nia, ehu otie ma nsama na me kwa ko so otie. Me oprem say somebody mo answer na so otie nya awale, ona nsa me ma friend to abade a. Enya twe osimi hu say, ofu ka je tiaka. Aboje say o waso no beda mpa ba koso. Ba say enhyiamu de happen. Akuma FM 87.9 Kumasi.
Pedro was saying, and I don't know. And talk as hard as I'm going to did you know me? I mean, dancing. No, 3 rounds. Maybe be a man. One of me die. What's all I actually and And the bed I walk. there is some of them in some at the end of the pepper into a toy brand. About what Natalia saying, make my say. Today, Natalia was t-shirt word. I read at the Musen. You were many and you me, and I bought the body dead of your day. What did you want? And you would do more frocker. You were many and from here. Or kiss it here, maybe. Akuma FM 87.9 Kumasi. I say I will put two so dear. It's one of me down and son. So one man now. How long do you make? One of me down. I didn't see. Beman, They say who could answer? Debbie, and I just TV, Asem TV and Co TV, a new breed and Co TV. Jisakuma, that's your man, get to me, that's now. what's the Pedro son and a die? Only about one. Sister, kind of one here. And yeah, 4 times. One kind of prayer. Breaway, young to was in a church. Ma, so that time now, what I said, Akuma FM 87.9 and on them Kumasi. dying no bois. October, no near 2 free on you 2 free on August. And you're 2 free on money a bet now, a boaka, was so on money a buy any a bet now. Miming me first, then me catch learn you in a pine on the horn. Now me born a man, and I'll catch him say that time, nay, Thursday. And I'm a boy man here. Now catch himself, and you will quite Juma ban, I will quite Juma bar. Ban, no, I bet yeah, who dear bay. Let me catch you say you. Sa Friday, no, I'm Mephi. Friday, no, be son or Becca. Friday, no, I'm Mephi until Saturday. And you met a boy bear three about 4 87.9 Kumasi. Why, I'm at 2 years, it will feel honorable. A do bear say 2 weeks no, and of Philem sister Kunu. No catch and say, my gift him a patch on my buy no. I better say, more to a free feel. Now, men so I feel I mean to me pack him and one, number 2 a free, baby, I'm a tiano. Now, my sister say, oh, are you and ye? Now catch and say, oh, Baba Sly, oh, baby, yet tiano. Now, my sister see you, what? 2 years now catch my sister say, me will honor more, Mrs. Stamfa phone and for mammy. Now, when I'm in Casa. And I'll me J phone, and I'll be Sam say, to see a live bang, dear Echo. Let me catch her say, me show. Akuma FM 87.9 Kumasi. Now, my castle, Akuma FM 87.9 me chasam no so, man, picking a number, no, me chasso, man, fan, assam, no, man, fan is serious, say, not me chasso. It's me chasso, no. Now, call some miss, I'll continue on. I'm a friend of mine yet. Now, maybe 2 my dream when I'm dying. And I said, I could be a minimum. Akuma FM 87.9 Kumasi. a paho. Yeah, what friend no catch and say, Bonsu, Menyem, Sasa me brapa. Me patcho me catch no July ni. What catch in July? Me patcho. Me catch no July ni. Ni August mu na ye di 2 year no. Nti ni October me catch no mama, me catch no wan fi me. Nti ni October to imu ana ya catch the sa de pem. That time we na say 87.9 Kumasi. Winning. What? Me patcho. Good. Yeah, it should be a menses no. It to me pa ho a Emma. Enye bra wonne Bernard enhia ye no. Na wo ho dada no. It should be a wo menses ti pa ho bi a be 3 months e mai won fa ho. Be 4 months e mai won fa ho. Esida. Me patcho that. Good. It wonne ne da April no a. May when your menses where no Akuma FM 87.9 Kumasi. April, May, June when your menses are how where no shade. October, July was so many 9. After na be friend catch and say one year. I didn't hear. Mama me patcho na nya sa.
April na meme ne ne kodae no. Me menses ne baaye. Na me san ne kodaa biem. Nti enu July no mu na ma me de fa yefunu no. Na me ka kire no ho na man taking action bia. Nti ni December no. Ana me frɛ no na me ka kire no. That time no me nya 6 months. Also friend October. October to December. Also friend October. Akuma FM 87.9. Me pacho etie for me tie no. Wadam Akuma ejo ni ebe me de tumpo. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma beka jai. Mikura mamba wa mema ne na wona mi kwa sha ola disease. Na msi nya menshira so wa. Say ne kure pa se wu mum we ya utu won. Wuti mi ko asha woni wo kasa. Edi ne dia ene wo ye bontam papa. Wunya ni pa na mawali kita masuro papa. Okay, so say I will say one dimi amana Akuma FM 87.9 Kumasi. Me bla ba ko bi wo ya friend budo. Ona ya friend ya edigu ma hina amana wo kan ko nsia. Na kakraka mi. No ne na. You are no man sa ba say. Uku enti na obla si me nja wo no. Me how me ha me ma bet na wo na me house mba bebre na gu hon. Me bla pa si jam. Adichia na me family yemfunu pampi na me gina me si bla ma me dan na me bedem wa na me wuwi a wa hwe me na me ba na kopim so ba nyina akwa na papa no udi wafunu ko wo bra because wo bra na ka so ni se ya wo na 87.9 o wa dan fufu kura bebra ni na dan fufu no ma wale anya wa mo aja anya ya ni papa nji wanja me na me si me bla o bra to me o ye nyina Africa mba okay nyina ka ye Africa mba ka se ni ma me ya kwa nya papa Intensiness by intent. I'm rising here with my bro. Yansan in no code. If I'm doing at my intent. Intensiness by intent. I'm rising here with my bro. Yansan in no code. If I'm doing at my intent. Akuma FM 87.9 Kumasi. Wa na sabre de ye ba be ye na soro ene ye boafo na yenim se nyankopon ka ye ho nti bibia ebekọ kama ede amaye Pastor Julius Naba ewa ha Evangelist Samuel Mensah Sikapa na nakua watnen kadada the producer Ishmael Howard obomichidom ene adontene sanso ena Beluchi ene na ya sabre wo mo ede ye ko social media mesawada ye Facebook o de channel so mame se Akuma 87.9 Akuma FM 87.9 Kumasi na wa like wa ja comment no ho na wa share ede amaye modawroma momode ase mo be share ede amaye na mo like na mo share mo like na mo share mo like na mo share na mo follow e wo ye Facebook wo no mo follow ye mo like page no mon comment ewo ho enfama ye na fe YouTube no so Akuma 879 no wandawro ma mon subscribe na mumia notification bell no so be ya breso a obenya notification no na motumi so awoso ahye ama afofra nya bie o say Chrome TV edem live Free FM 97.5 so ewo 87.9 Kumasi so boye papa na Bibi atumi akoso Harima supermarket wonom so ewo ahinema kokoben wo mo ebiem wo ho pa ya enya asem ketua eninti eya mo amo nkotem ho so na mochi akoma mu nsem dwumadie no bi ewo ho ede amaye na yenko na menimenu ababi enkodi nkomo na edi a men so enya transie de wo frame a medi behunu na meje so eye Marcos eninti uhunu mi se ye modi bia medin no mabo akire wo no obi adi hu hia no ti medin no ede Marcos enko na me Akuma FM 87.9 Kumasi nemo ha na baby voice no for one me dey was start 2026 enti me du meja enu meja na tama upie na me show fofo no me te se phone so awo kasa na nyasem ketom say ababa yi na ni eden sa enti me say wada ma me hia ne eden no studio ha o de be ma me aha wasam no areho ohunu na ha adwen pa akwase ebu pre no pa we se ne pre no
so nti nya asem keto akra enu nti mesra waga bubo mame wodin Akuma FM 87.9 Kumasi. okay area yi e wa ko mu nsem dwumade so Akuma FM 87.9 Kumasi. Ekwan be so na afa so be hia wo fiewura no ne nyina so ka so no fiewura no hia ya fa bi no menti ase nti kwan be so na be fa so e be hia fiewura no de na ye fa ho ni nyina ma me se de ode ma me na Akuma FM 87.9 Kumasi. Nti mbedru Kumasi no na se mekoje me Ghana card o baby. Nti driver na me sha no sofo line no. Sa driver ni no e na eye se o me ka na so delay me. Na me se on kan ho ma me na me pese me kope dan. Na bia metie ni etumi. E na driver ni so woni chadru friend bi wo honom na ne. Me Jesus say you matinti ekoje Ghana card ne every hwede ho ne ebedru ye no. E na ode me call barikese na ofre na danfoma ne be hia ye kro no mu mfimfin baby. E na ode ye call barikese no. So de ko na fie no me ko hwe na ye 87.9 completed kola light ni ho ye plaster mu nya hwe. Ti me ko dure no na me mpe dan no. Na mum stress am me fa mu dada ninti no. Na me mpe dede ni ade na me yes okay. Se ne ha na me ya me peace of mind nti ne metna ha. Ti me 2000 for dining 2 years. And na omodo years meant to dining at the mommy. Then time na me wo baby am fra kan be so train so mu wi a na nka me de me nyoma aba dining. So mo ye dining we mo flow inside no. Give me 2000 here na me ba dining. Ti me ba no na se me fi run free ko fu. So ba no ne me ba no be me ska no ma no adwane nyina ye di. Na mbeto ma me bi ni kunu wo fi ho no. Na omuti mo hwe so mame ena omuti mo me de na me de minim so omo han sam aichire na me behu se omuti mo se hwe so mame nti me hum na ma atua me dan ka ena na me ti dan nti mini fira no sign be boso me be miensa ne ade me de me fa nse me bra panyini mu ho sa na na ye menenete kopim se me bi odi tu manim so person ne metena ena me bisa ansa de oni oba bi onenete eno ka chem se there bi no oba bi onenete nti oba otimi ti me phone no miemia so ehwehwehwe me chat ni ade nti da ko na me fa ne phone nti me fa ne phone na se wo no oba bi chat o block view no na me bisa anse na bra sare se oni obi a onenete na sister we nso eno ka chem so sister we there onenete onenejai onenete so ka so onenejai bibisa na me man fa ma adwen kra ede ama no me hu so because me tini dan ni mu no person me ye bibi keke no jam life ye de e ma mtmen fi no nti menene afa ma mani ba me hu se person otwi di all because e ma beta ni fi oni me papa ni mabusu ni bi anti no ti me tini fi ho no mu sa be 1 month azete eno fe meri akata ban bi wo shi Akuma FM 87.9 so na minim se bi eja na ato no ha na se ye be wia no na me bi san se de asema no se one ne ge na jai na ntina dentia na se wa friend na wie ya na bla bi na afa call e na bla ne so ne nete na busefo yin ani one ne 3 years ni ono so ba wa bo no ho ka wo na sin training ntina ge na aye ne sa na aye ne ye yie pa ndi se o person ka chem so onye oni ni nete bi mo ni na jai na me na one me betena ena me Jesus say yo mate nti emu ho no sa ne broken heart ni mu no oye na adwen say o person oton ni 3 rooms na me beto yera me han ba ko na papa ne ne yere nso ti ba ko mo amfimfin de ni so no ye na adwen say 87.9 ena me ka che ne say japade de ye japade e ma ne nton ko no odikanton bi ko kata na anye yi ama no ena wasan aba na woton we na so san ko na sansan ko ye ya obehwe we hemfa efie de efie anytime bia no esi wonu me ye wodi na me che ma adwen sa ma no me enye because me han ni ntinam se bi obetumi ntinam ma me kansa me che ma adwen so oba se bi oni be ma te wo che wa adwen de ama no ena ne me kansa ade kire no ta se mo ka che me ne se papa no kro no de dynamo ne ne yiri free kro mutimu kra no o de sa adwen kire ne ba so person oton no papa no kra fo an so won ton no mfa nko na me ma kra ke to me tia dan kan ko de me che ma adwen se ya na che se me pese azwa hu ni pasu bi wo mi mu ena me Jesus say you ntina fe de wa bepe ma asem
ɛna me ne netie ndi tinimo ayɛ ne tina me yusu ya oba no abema miska ne anu aduane na wadi no okɔ ohia me na wasend miska na mabakɔ from hɔ no saa na wode yɛ me ne yɛ den ɛte hɔ no kɔpem sɛ mama yɛbɛtro bi si me hia phone ɛna me friend ka kyɛn sɛ brasa me sro me pe 6 kula na me de asua ade wɔ classes ne ade wamfa ama me ne tie nso sɛ bio na me bisa ne me pe phone na me de asua ade wɔ online ya no mo my questions bi nso sɛ ya yɛn set yɛn hia ebetimi atoto ti me fan sɛ be ma me ne otie sɛ obekɔ akɔtɔ foforo ama me a ɛyɛ wadwuma mu die ka obepɛ bi de ama me kae no wa mfi me na me ne tie no nso no na me mpɛ sɛ be da bia me panto brazil ni na me bisa free no na me mpɛ ne sa ti me ka kyɛn sɛ me sele no onboa me na me nya sika na me mfantonton emmema ho nneoma wɔ ba bia me wɔ no sɛ ne be yanka sa pampers mo ne pad mo ne sa nneoma no me bisa free ne hɔ no me kan ni na wa ma me sa sika no nti me fa ne sɛ bla no aso mpɛ me ne na setena na emu okay fine me hwɛ di nti dia so de so me arenso dia ene ne me ye di nti 5 months mu a ye betro bi na pese me hwɛ bibi is ne so ye nti no ma mfa ma adwen ase na me fe na won fenti mama me ja na fre ene ne me ti me be me kra na me se ni phone na me se me ya am na san ase nti se me no me fro bi ade me yi me se me sere obi phone na me de toso tetro bi is ni wie be ne ye wie ye betro bi is ni ye wie ye ni nyina be 5 months ni nyina mu no then ye mete off Saturday ye tro bi sin Friday nwe that day Saturday fit am pain na me ndidi na me say gift day na me ye me hu that's why nka so ni me agya me so me nka se agya na me ti so sisi a oni mabusu ni bia nso na me ti ne fi na me wuto anu sisi od me funu be fine ti ma me friend na me bisa ni sika na me ntie ni obeka na me de me sem no kwhye obi funu na me friend na me say brasa nti wo hye ho nti yeti anase ye agya no so na 5 months ni a maintain and can dey na me pese madwin as madwin ka dey na chlem na am say 6 years one person on betina biem dey na tena me no tena ye nyina no ene mo am so me bo awo no obesu me na watena baby na nso matena be ono ka jem so wo adwumam nti obesende me ka ska mama be hia no Abrepo junction na me Jesus say you around there 6:30 no Sunday na me hia no Abrepo junction nti me dru ho no ka jem say me enko guest house nka se me nkɔ guest house na me bisa ne sisi time on yankɔ ye oni meta na so oni me agya na so oni me agya ya onsu me na me free ankɔ so oni meta nso a 5 months nko amfa so hwɛ me ho nyina no onpɛ me sika mfa ma me na ye nto aso ne yentena ɛna ɔse me pɛsɛ ye hu me pɛsɛ me hu so me pɛsɛ me hu de ɛwɔ hɔ ana na me se am pɛsɛ me hu ɛhɔ na oyi ne phone de kyerɛ me na wa yi sa ne nurse ni picture de atenam oni sister we da so te na osi a o ma keka o ma asem agbomo mo da so te me enko guest house na me enko guest house ene ne minini gina fence Abrepo junction ho na ma ne boye 2:30 afi de ade asa ka nyina ni ho ma se me ka sa afi mpese me san ko bare no kura na metimi adan akọ ene ne o yes me enko ko from on enko da ade achi ha ni ato aya asem so nti ma mpene ne na anko de oni man ko ye hwe wo ho no mu bi ene ne me ne kwante kwa ne na mbe ne workers for no ni nuan mo oni omotonton phones ni na na da room bo ni na ye koda ho no e koda ho na ade achi nti oni man 100 cedis no de ma me ambedru fie san fe da asa asetan ye konkon ase ye to ase ye nti onyanya no afem o konsesi ya waka che anete no ame so nsum mi na no won fi me na fe da kwete se ne ohia me na obefrem na maba ne nchen na ne wasend me sika na maba me ka chen se komo de me krampo so wan send me sika ma woni ma anye bibia ama ma mba ma woni ma anye bibia o ma me sika na enfendidi nti den times na bi isi ni atwa wie kwa ye twan ye resource nti da ko bia me call no da ba ko na nwe onu me ko da ye na yinsen e ba ye ti me kra na me nim se me ho kra dane nti e bi isi ni resource ne ba ye na se me nya school no aguna SD nti na me pese me kohwe mi school na minya nti mitika ma na me bi ka chem se abaya onu se ho adane na me se na me se ma na mpacho ho adane so kire se no se onyim nti na me kra me nti ase nti me koso ho adane na wonti ase mpacho na me nya bi da nti na me nim sa nneoma nyinsen ho emu nyinsen da mpacho nti me ko aguna ho no na se school no mo se menya school na ida se medicine school na se me pen board na mintua protocol
ebi abe 3,000 ansana menye school no ena nye me ba na me friend no phone so nti wo kwa aguna na otimi fa ko ofro ti ye ba no na me friend no phone so say manye mo na me pese me ni di nkomo ena oji su say yo watintimi mehia no ti say mpo do because na me ye na tintino woni mi nhia ofie na ohia me na me ba woni bi Onu share okro from hobby. oni mi hia okro from na ye na me ba no okro from na me ne beda ho ma ade echi no oni mi suesue ba mu sa no oni mi suesue ba mu sa nti me bedru ko from na me friend no ofri krom no ebe hia me ba fie me be bo ni punuma no hye dem wan fi me nti o hye na tade pie ya okogina edani fie bi echi no friend so ogina ni se no direct me ana me bae me bedru na me school no manya wo nenso na eye board day no manya omo se mesesa na agimi tua 3,000 sana maede manya mi so na se make me pese mi sesen so ni na gina bo ba akona nti se me menya ne board na na hu hia me na ma reduce efie stress e common na ade me ko school ma Asabeni na anyem. na me nyimbo so me Yi send be ko school. me pa chwane nti wan ka jen na fe de wo so se 3,000 pa be yire o na me se be yire na ni e ba de so pa na me nyimo me tika ma me kono ena ma me bi ka jen se me ho adane te mo no me text no card de kire ne se me be fi a me fe no wan fi me no me to text me text I saw red ne ba kon ena light one me nimu nti obi a obekọ school na so opese wo ena m so suban na wo dan na di a kire me no onye ready so opese o ne me yeden etina Akuma FM 87.9 Kumasi. mama na minim se onu na betimi aboa me mama kom school no adaroma enu nti na ma me pene so se me ne be sa atina Na sabe no ana wunya nyem ekura no. Na asetra na hwere na emoti san ya wo no na wani da me so se be show school. mama na minim se bia because of nyinse na ye ne banti no e bia na dwinsa che bi beba na afa se mobrohu bi beba na afa se Ada no akacho so oni ba enti bo na onya ba na. mamba me pacho me nyinse no na nsa na me behu se o wawo baba akokola wa echi na me minim da krampo so wo ba Se de o se ka na se na o feel say bia nyi sen ni nti no obehwe na wa hwe Akuma FM 87.9 Kumasi. Say bia woman no ena bia wo woman no enti no won fie wo na winyi sen ma ne bi obefie pacho de so no ma pressure bia no ma me pressure bia wa wo ho anasa nyinse bibia ho na mo me ma famu no upon the other yam na me behu sa fe do ne oba ne ti onsu me na nka me ntan me baabi ma nya hwa ma no kra no ma bora ma ne fie no we anton ti ne fie ni si ho no intenu nyina so mpo de nka won hwe me onsu me na content baabi sa na ma adwenyam inti ne nyina echi na me ne tena ya ma me pacho afi na me wo me 20 mo me ko me 20 na obi koto ni fie na aka chense fie no mentra Akuma FM 87.9 Kumasi. ya man went wo begina so wo bi grad ahwe obi school wo bi de obi akọ nursing school wo bi de obi akọ university wo wie ye no wo jai ni mu na wo tu obi for say mentor wo dan e na wo do ani ato so say eno ya de a wa ya ba no enti wo behwe so de atua wo so ka hey hwe wo de mu ni mu wi ase wenye obi ansusu ho ankyere no kwa hyase no ehwe no kra nye woni wenyai 5 months kra no won fi wo pacho wo wunti kra ni fi o 5 months no si hoda na bro 5 months kra pacho 87.9 ma ho wo so kra no wo san se ni se bia me pacho wo san friend say wo pese wo ba wo kra no anu won fi ni baby oti me ko from pacho for 5 good months meaning say the no wo hwehwe wo ho no ase wanya ne wada awie nti wo twene ho anesa okay enti waka kire ne say dia wonyem na wo hwe se nunti ene afutu a wutu ni nti obeye bibi dia ma wo ka kire ne die ne si o ka kire me so onye ready say obewo ba na even kwa na ware for kwa mo plan ansa na omawo sa na o ka kire me na me de me fina some no come na my ready say me dey insane no e go school cause me anga say my ready for life and dey me to ebe ni ebe tumbia no na me my ready say me face me pa chan mama na my ready cause me life no from day one na me ana me hwe me want no me dey bibia de and say na me ye ma adwen say obeboa me na me dey insane akọ school anase sempo no so pese me say ni nsense ni osika no krampo na ne me pe bia no ko be ya ama me ansa na kan ni nsempo na no ope no
anka na masɛe no nti nyinsɛn no pempem so adi bɛɛ bosome mmienu ɛkɔ na ɔma first years kɔ na kɔ school mu aba ma abatɔ no dɔm san bɛɛ fie ne nyinaa akyi no no wɔmfi madidi mu kora yɛ den sɛ mefrɛ no mpo sɛ ɔma me sika nkɔ hospital sɛ mɛnya sika kora fi no adidi a agye me ka kyɛn sɛ mpɛ sɛ mekɔ antinental ansa na wasɛnde me 1.5 50 cedis 100 cedis ansa na mede adidi wɔ fie hɔ no ɛnyɛ nwanwa saa na ɔde yɛ wansa a wobɛnyim nti ɛnyɛ nwanwa ɛnneɛma nti the way a issue no kɔfa baeɛ no ɛna meka kyerɛ ne sɛ sisia no mepɛ sɛ mekɔ me school nti ɔmboa me protocol sɛm no na mentua sɛ memepɛ sɛ otua me protocol ne ma me a agye me sɛ nyinsɛn na ansa na nti ɛdi bɛ 2 weeks na sɛ menyina so a ɔgyina so a no mekɔ abrepɔ junction no kɔhu pharmacy bi wɔ hɔ no na mene sister no yɛ line sɛ mesrɛ no ɔnka bi ma me na mentimi nyɛ sika mfiri berɛ ne hɔ na meka biribiara kyerɛ no na ɔsɔ nnuro no dɔ mu tɔn bi na ma sɛ ɔmo am sɛ mɛgye nyinsɛn no tum sɛ mɛsɛe no sɛ ne ɛbɛyɛ ɔbɛma me sika ɛna na me de akɔ me school no ɛna sister no gye so sɛ wato ɔbɛboa me na ɔmpɛ sɛ ɔno nso n'adwuma bɛbɔ no ɛna sister me yɛ sɛ mesrɛ no biribi anu ebesi me nso me daakye ho hia me ɛna me ne no ɛhɔ no ma yɛ kasa na me de bla ne number no ɛma sister no ɛna sister no ne bla ne kasa no so me de ma yɛ ready sɛ so ɔpɛ so sɛ nyinsɛn ne yɛ metina send ne sika na sister no so wayɛ ready so ɔbɛsɛ na emu me yɛ srɛ ɛma ne nsɛ nyinsɛn ne wie na school no wa ama na nkɔ wanhwere ne ba anaasɛ wanyɛ de wanhwere ne ba anaasɛ wanyɛ de wansa anhwere ne school anso anka ho ɛna ne sister no kasa asa na ɔma me sika no ɔma me 1,500 na me de kotua protocol no nti saa sika no 1,500 no a abranche reference ayi friend Kofi Asare nti saa sika no a Kofi Asare ɛde ba wɔ no bra pharmacist no ɛfrɛ no no na ɔde ma wo sɛ fa kokotua wo protocol no anase factor aduro ni fakoli nse no nse me dey say nse me bacha and then your date around 1,500 in the man na me dey go to anything actually and I'm say demand dey say scanner and so what me 3,000 and o ma me 1,000 to ma me 1,000 no me go so school man and teacher ni ka chem say enche me be check aba me frankola ni munti no oh humenjine 500 cedis ntin me mpe sika nyina mfamla ena me san friend on de na me don jimi don pe manim kra hwentin me de number no ma teacher ni no na teacher ni ne nso ne kasae ena send 5 million ma teacher na me 1,000 so ena ye 3,000 na fe de wo se nyinsen no me mpe se me se nyinsen number cho e won 3 months e ko ni 3 months 2 weeks mu ho no na fe de wo mpe se nyinsen no wọ́n sẹ́ yín sẹ́ni mẹ́pẹ́sẹ̀ mẹ́dẹ̀ mẹ́sẹ̀ ni bí emu nti. Okay, na ọ̀npẹ̀sẹ̀ yín sẹ́ni no ọ̀bẹ̀sẹ̀ no mẹ́pàtọ́ case yẹn wíyẹ yóò ẹ̀yẹ àrẹ̀hó ẹ̀yẹ interesting like story bí a ẹ̀ntì mẹ́sẹ̀ wàdà ẹ̀yìn ẹ̀fìdíẹ̀ nù free ha sẹ́ yẹ Onua TV sẹ́ yẹ Osei-Krom TV sẹ́ yẹ Akoma 87.9 FM sẹ́ ẹ̀yẹ Facebook. YouTube, TikTok, and now say Facebook, so many free. Me person ubasha na wo de akwakosie no watumi agye bi e de amame nti bra wo hwei na o send me WhatsApp message no e fa case no ho de amame e was 0245 301 462 0245 301 462 for message no ebra na mame nko na me mamu nyina so good morning. Good morning. Good morning, Heba Mesha. Good morning, Heba Mesha. Abu Bobi. Tanunumbi. Yebisao. Emedie, my family. If I'm a Southern community, now also Akuma FM 87.9. Akuma FM 87.9. Aha. I say, no, my menka, omo. Ekwaye no operation omunnim ya record de be na baby edu na so mkoye scan ni bi ni ade no mtwetwe aswe bia no mo operation nti oti edro ni nka no ase wate ni nka we fidie bi so ansa na da ko tintim TV na beto ase program ya ne fenti ha na ohwe na fiti bra ode wa no tu mu se edro ni ye a ohun se wonu bro TV so no ene ma ono no ko to obi se
odi sili papa so na mo di ama ne maame because ono ana de ne direct because papa le very difficult person say o ma ne no nti odi ma papa na no so maame bia sister akos auntie akos ya hwe no TV so mama akọ kan no say ya hefa no kire no nti o say fiti ho no papa no so agiwa tumua prakope adanse bi ba na me ba na mama kan kire wa na asa me ya for adanse bi temba na me ka no nti you say enam wo so eduro na moto bottles makoma komiensa de TV so ya o moto bottles makoma komiensa ema ende operation na mo de kwa kwa ya ma me na atu atwa mama akosi yete nsemi se ya na aye edika ne anigi sam e de amai because nka yese no hwan so se tumi ye duro no go wasase na so bi ko no ye de na de dance e ba na eye ma ngwo a it is a wo hwen ya na wo tie bebi a wo hwen ye bia de duro na de TV no so mama akọ duro we ne bo na nom ene ne pe na ye pe ne nom nya din wo se wo pe bia to ne pe nya din ena ne bo nso so e nya din ena de TV no so no as low as 20 cities obetumi di PB kakra bia so no be ye bia to enti sa wo hwe me na wo tie mi abacho for numbers na egu TV no so no emu bia ka wakoma bia wo de fa wo fa wo se me pacho ye koye me maame operation ya we we na me num bia na wo de nom na hwe na na maame ba ko wo se ni yem ni yem tumi bu fa so na na akoma ebo ni pele ni yem ti shi ma for so obisa na wo se 2025 no November kra beto no but insurance cancer February say enne aye January or was sitting asase we so a okant as form we dey dance ni na in the name of Good Morning Herbal Mission and a bit even so mama ko said ya 2026 yes iko ni gidigidi no wa obetena ho ma owu afa wa na say yare ketwe bidu akọwo mu de na ye wa na wo pe ho asem tie de ntia me ka sa ne say emduro bebre na aba obi anu no mundura me mikase ni yem kura ye twekuro obi anu no mundura ma akọ uhwe nipa na ne si na ayekọ me pacho nyame adum Insurance Cancer February ne ma ko yankopon say original Dr. 3 days or the Good Morning Herbal Center ne de do ye de yanka de do obi si no wa ne mani su breme me na ma ase me kotu ahwe me pacho ma ko mi be me Dominican efro ma bro sanyo enti kan betina he hwe say me tina he di san ya me kase anka sabe me tie so he ni ade na me bo but Good Morning Herbal Mission mama e be di wa kagine mu wa wota home tentententep wa kume e wa na bo peli kim bacho no Good Morning Herbal Mission e de TV no so sa e dro we enya anka me mama num bi da na ka jen say sister me ka jen say me mama me friend sister e dro ni de me an me ba wu de wu but ja wo mo we yare akope dro we no but wo be je di say me because me mama me ready say me be see na enti osoro na pa me be say sister say dem ba wo be say me ya wa bobo dua no bia na me be say sister wonu eduro ni bi o say ma no sampe na mama mi nua mo na e waka so no akọ tribe of Judah akọ gibi no mo de ascend no fi kuma se kwa de mu wa na akọ gibi o na mo de ascend no ado no abekwa akọ say mi nua mo nkan no akọ gibi oba me ha so no aba gibi enti wo hwa me ne wani gumi so a me pa cho wonya mo abiri wo eye yawe bi na e de ko mmiri wo bomu no tie Good Morning Herbal Mission to me my redia no ejina te so obi o 30 years bra wenya be 60 years we dia no moje ne to me do operation kama e ma ulu like obi o 20 years no o 40 years eye Good Morning jumo ejina no number 3 obi o say bra na ju amintumi nda dan papa ba ko o say na yere na gwiane sija so kra ehye na me say adai o say for the past month ni na yere ntumi nda na oba efie na yere ko to Good Morning ni bi so onko ado ni me dukro na o say efie na do yo say na say na mintumi nda wo kra how wa we mi kunu kwa mintumi nda how iti makope eduro na o so ofiti nu me eduro nda ko de gwiane sija so na wo che na ho ato so kakra ma ko wabre oda ya che enti sister sa eduro we no ebo mmerewa ebo nkokora bo mma ba adantemu nketesem 24 na fe abesiriwa ebo obia enti yenhwa akokora bi a ne nkasem eye ne yatutu no say we chinkase no won semu nkase wo hefa na tutu a mepacho we do na de TV no so ya friend say Good Morning Herbal Mission makwa do na this way dan papa ba ko so no to ase twe no on sciatica ono kwa do so odwin say asase bi na ne nua bi ne netwuma so na wakoye ne saa enam se na daddy wa wo twa asase man so se ne nua bi ne netwa asase man so gidi na odwin say ono kwa na akoye ne saa me dwin say church of Christ for pesa ana me dwin say isusu say eya me say baby
And it's a hoot in ya. Say, over tonight, now what do I do? Me patch on the good morning, have I mentioned? Papa say, I want to go across the door, no, they are no kind of wireless. I say, wireless is an India wood table. So if you are quite the power, I say, wireless is an India wood tea. Now, what's a good money? Anna said, no, or Befia, or Rabbi Penny, baby, or one cry there. A beanie into a smart, ne Baba go, Master Minito, be now, or the money. Mama, or so, or no, me, Bruni, Sasa take an audition, brother, so on a chance and so manson. Say, far being good, say, fine, papa, and when attorney. Oh, sometimes, yeah, but now, would you, Opa, my main can be a dance here. Na me yesa make us for you do no say me repeat this because e do no yes a new booster if you get but now the other can say you do a new booster no be na boost immune system na ka soro ko but so the uncle for no ma o mo ka kire yen no e me yen nsem bebre e ka obi ma me ba ko se na kume e ko ni pelipe onantika wa kakra bia na wa bre akoma no yes epie o ti base anga say te say yes machine si fomu de si fomu no bum ni bi o si dia na ha me it was on crowd and never ko say London and our friend say on pay blue or home farm brand say no tin beni mom and no screenshot to Facebook and all this sign say a grow way amate so mo bon de wo takrade it won ko pebi mama obeje bi say ma mi so ko go na command o say ma kumen and obom kwepebe ni nyara weje say no sikano na in fact ekoba ne say yet wodi ne say na dro ba ko pe share box mu say de tumi ya no enti say wo ho abacho ko pe bi na no afa nimpa want to mean didi e wo fie nimpa on to me ya dai en didi menim papa bi o kepos na yiri yeti si ni ho anopɔ kora agi so kotwa bi ansa na wabanu ti hu ntwa bi ti ayeka ti pa ga chas o hwam ya Mr. Charles na yiri yeti si anopɔ bɔ kotwa bi ansa na wabanu na nye nkɔyie me bacho wo a ye dwane si wo a agi se wo kopre kotwa bi because oni ma ato 87.9 down the life and who said ma ko ya che bia ya no enya ka ya no na ye globia say we are presenter na wodi akire say wo pesa wo num bia wa na obedi adanse no ye kwai ba ye nkasa anytime ma ko ye pie ha na ye say sikenti ana bibi nti o ye pie ha na odi ho adanse because wa no me dro no who said the city mama numbers na ego TV no so no dia nkonkon beka cha say fa bia fa o fa afre emu bia obi abefa ene we di nkomo enche da me soro so ya na ma me ba ko se ne baba yi wa onye 18 and akran was we school ankasa o say fiti ba ko like school ne second year mu no wo bia ne afra no wo ba ne na ko to hospital na about time Dominica obekọ na yesi na yasi yesi ne menstrual problem yesi na ha et onya aduro we bi di gu ni chobos ni kan ne provision ko e jai o say aka ne bai 1 year no we ya fa ni me fie bie dan na dance we mi di ni wa so da wo boss nti na make ma mi si onya ne menses ese ne ho ko jeti Dubai abra ne one tesa ne menses ba adenti ya 10 months equal 11 months o mu ni sada o challenge ye ne me ko to eduro ni PF because a pure live o e wa ibu akwa ma mi ko to eduro ni bi no onom ye no o so wo ko dwuma ko dibia obutu na obi parents sister wo na say opeje ni mu a ase so wura obi store ansana wakote eduro ni bi sima ba ko aka me di page mi mu no obi akoko ha ne pa ma kokoko koko pa number we dey be ma koko fonko a obi a wunim se koko ha ne pa sa atiegu ni so ansa no to efifiri ni pedua na na se ha no number on frame ni eno no de ye ne kasa special koko for no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 but your number na mabwa ma on phrase is 0246 59 41 17 very good it's mama ko de bia obenye bia ato no eye Kofoludua Capson Pharmacy obenye bi o ato sanso na Benon Pharmacy obenye bi ato ukosuani a suani ye Mose Pharmacy obenye bi ato Kumase Posa ewo mbrom obenye bi o ato me soro so no Fred Mens obenye bi ato sanso ene Missy Heba wo mbrom Kolinak ewo Astown PFA ewo tafo kwantimpo no do udi unu road asi obenye bi o ato Promise Heba ewo edum oil papa bros obenye bi ato takwade AA Mensa obenye bi o afesu nimdie Heba Equus Pharmacy wo Ashama ene nimdie he Redeemer Pharmacy so ho Accra fonko Okenshi Drugland Tinatet obenye bi o Repair Heba Hello Heba enso obenye bi number na twato 0553 21 35 87 0553 21 35
87 no me se ma boss ya ngo ba kasa bi ya Kumasi. ama ko me ma wa fisha pa ne ebusu ko ni na ya mishira mu so yadase aha Akuma 87.9 FM Onua TV Osakrom TV Facebook Akuma 87.9 FM YouTube Akuma 879 TikTok Kingwood Media ma menko na mene meraba gifty enkwonkwoto ayenko matwetwe ne so enti gift say ya brantie waka ten so wanyin say uji sika udi bia kwakotuatua usuku protocol ne ho niema da bia dru yanko Intima, mama me sa 1,500 na mde coin. Akuma FM 87.9 Kumasi. 1,500 for actually. And the teacher ni mama me 1,000. Me course me de coin teacher ni says me check me francola na. Oh moment ordinary 500 na nsan. And na ni na no ode mami. Na afi no aye na adwen wo hu se me pese me se nyinsen. Afi me diska no komo omu wie no. Wo hu se yes still na nyinsen me nye ma adwen se me pese me se no. Tina danfo bi wo tech no ho a black kwasi aseten ye nyina ofre me ma ye behia wo abepo junction wona na ne brand na danfo ne che me say o ne doctor ni bi kura ne se be ka china ama sanka ma wo a obese ni sen 87.9 na ka che se me sre no se be me ne brasari ye bu ya to pan no ni ho no mu bi enti ma ne fa na no metutu me ne na ase ma yensa me ma ya chi no Ellen me casa agent no catch Sunday or Sebrasaria, Nadam for non person then who by asking moving to the way in who free. Now for the Acoca many brassarin and grow for qua who do buy asim and young grow for Ketua or sorry or mamiska or female or be an minima may come a bosom in 9 hours watching me. Nina sama Fernanda dan sign channel to some person hospital. No one mamiska go. Me bacho there na no mo for ni Kumasi amateur protocol nso awie na de na me pay prospectus no mama me prospectus no me pe na me pesca na de atoto nyoma de akono nso nse dise baby adro no so ma me 1,000 kwara na me de atoto nyoma akọ school na nyinsan ntin no nso mpeso de be ma me ene ne didi mu ana we do call ma me mo ho no be na wo twemiensa my friend I want 50 no pa kopem anwumre my friend I switch off no 2 lines my friend ni na switch off but say me time and about 11:30 to 12 and adwo dia my friend en de ko nti me kokko from me ko hon ma na ne na mfo no no da dem me kra yo machine me ba hon ma omu say me ba oni hon mo sign ko na so mo pampa me ho ye shi me ye tantantan was ampotem won and am ye ma dwen say me kwa hwe no PZ to na me ne tie kwa me nim bebia oye na adwuma nti ni din Kofi na me de ko hon Kofi asare no me de ko pe na manya no na me kire ne su ani pesuo no e na boys no motonton phones no bi okwan no ho onchem se enya ni pasmesi e na msia no se ye friend Kofi bi wa han se o de asare ne ba de a ohu no e na ma me ma ni 50 cedis no so me sa de me ba bu san no soro ho no ba bi se me ko na onye adwuma mu ho na ye onua nketo no e na onua no boys ni bi na ho no so ni aba ko efe nti ke oni mepa o baba reke so ma me nu aduane ma ni bi nyina ma ni di oni mepa na mo no no onim se no no amukura na boy ni nim se me ne bra no e twempena na mo no obafi on ma ase na me ne bra ni bisa ma se free no okwa gift wo fie okwa ni wahu no wa pie ase no bisa no boy ni sansem na boy ni me ni be ye cross no obisa sa den line be na down me blantem otimi bisa me santime no nso no ne bra na ntimi ammo na mane se bia gift ye oba me ne tie wo efie hono na me mpese meyi mani ma kire ne nua no so you feel me pacha no ntino bi o se ni nua bisa se na me bra bisa so wo hye hono ana me ka so wo han se na wo so line be ne course wo no me bra ntem ma ka se emne pam no so ka kire wa me so me ka kire na wasre nti sometimes na me boy ni no nim say me ni bla no wo bibi e kopin say nyinsen e pie ya me de ko rehwe no wo ho ntimba no se mentena se e wo store mu ho no na me bra ko fintina mba nti oni hanom a me sen ko na makoko from angoto no but se me ba no wo ko from ana so ba mo ho wo ba request wona me ti so di nkomo de me ko no ma mi kro mu ho no 87.9 Kumasi me call betinko na ochi last week me call betinko ntina ofre me na wunya asa o ma that time so oni ne we customers for need nkoma na me hu say betinko ho ne ye
kura so hwehwe no barekese ko from no we hu na ubekwa akohu no ho no ntine nua kuma ne ese maintenance am yes maintenance no say me bla no so wan ka buta nti a wo hwe no sha no kura na me yin mpie mfama na so me kire ne say obra no onye baire no hye bon mu ha wapro ntine mrepa mu no say hia so obepia nti wo hye ha na say wo yin mame a me da me ko betin kwa akohwe Akuma FM 87. ma ba sana me nso me bua no ena ene me pie ye nti me pie na me kon ena boy ne friend ne bra no se na onim se ne bra no obetin ko ena o friend wo maame se o maame mra mehwe se me ma basto mo se kura nkosua abebru mu ho adi di bra na tema ye me hu fi se ne bra ne ma konyim na wadwane akosie be mama na me nkura hwe na me kura ye me ya ma na ekura me bag kura na me nkura bi case ka na wo me ye 100 cedis me masa bla ni 50 cedis no de me buy na me nim bet ko ni nsino na me pese me 50 pesos kura to enso wo kwan so mpo na me ho ankwatire Akuma FM ti me fo ka no sana wadi ka ye course wo machi ama o medical bodwa kura etwen mo betin kokro mu ho na me de me ni e de no hu se wo ko betin ko me ka kire ne se makoko from mankoto bra e na maba hanum se woni hanum se dia ene me ko betin ko me ko hwehwe no ho de min se me ko na so ni ho no ma ene na akra no ko je ni lodo se ne baby foforo no ko de ne mintimi na apart from adwuma mu ha ene ko from nko ani baby a me pe na me hu no ntima ba ha ma hu ne de ene me ko betin ko ena ntike ne ka chem se na wo pebu na hu na wo ko ne ma me ncha ko ede na me se me nye ne ma me ncha na me ko me hwehwe bra na mu na me se me jide chem se betin ko ho na no wo nti wo na me pese me ko ena me call betin ko nti me ko du ye no ono yo bi a onimsa no na wano mo nsa buru sei tam ena ne namfo ni bi di na kwa akose ba bi a chiri ho no ko betin ko no ye kroketu anti no bibia ni ana nkrofo apu kakra ne ye behwo nti ne namfo mi no msa msa oba sisi ano obeso wo ye wo ho den nyinse no obesei no anasa wo bewo ena me ka cho mo se sisi ane de manya bedu betin ko kroma no me po ma me fie na mde nyinse na ko be ma ne de mene ne so panyin se na ko nya me de wo ye me de mo se me do ma me ani na se me de nsem ne nyina to ma me ani na so ma me je me fel so a e ho na me hu de me fe afri e no mo ka chem se ne mo bedi manim ti na e bra afo mienu o mo kra leta o na didi atema mo de ma me no age me yankopon na bedi ma ase mama me sa adam e ne bra afo ne di me wura afi ho na de asa around be me du ho 7:30 to 8 ma me di ne body ampesi se ne ba ne upon de ne ba ne friend ka kire ni nti no ebufo di hia me nya ebufo keto na o ma bubu koko nua agufie ho no no atom koko dua ba ko no afre boy ni dasare ne ne antifo amoma be hia wo fie ho no Akuma FM jimi fo ba kwasi aba te se o sasani ba o na mo wo yo banka me ba no kofa o ba o e wo so no obefa wo mema na odi ni ba na tem kan twi bisa na woni baby ti no obi ndomo ma baby ntina na we fence oni na ndomo ma baby ntina sai da no afa han o sa no ma me ka kire me de me kam nya me so no kra ni ma me tin wo na sumu e fa ma me ni o ka kire me e say me jimi fo kwase about say me obi ndomo ma me baby ntina asa me na akonye ma me nya nsani no a me na ma me bobɔ ne ba ni nua na me ne ba ne ko no ade ntina me mfro ka emene ni mfa meto nsem ma say na me no ba na akoya ade abo na me mama bontin ne ba na tem aburu nua me ejimi fo ba say me ma mfifi ha no ba nkwa ensuo na me betin ko ho no ekroketu a egu pepo so say into tension na say wa bo pepo no sanyin say ne nya me ne ba ne dia e na me dia be hye ne ba na me kwa wo so a menwu say me trenchio e na me bae me kwa wo so a menwu ni na me gina soro ntanya brafo na di mani ma mo je dua ni fi ni nsem na no be se nkodi dua no ebo me nti obi a je me e de me tena akonwa so ye ma me ni kunu no otifi ho no sorry papa ya sorry papa no papa ne so mensa e na odi metena na nchense e na obi sam so ba kwanso na se su na atitire me tina me ntire me nsem ana ne me timi kan ne metimi aka kakra afanyi nsen nti a watwam na kwa me fa so de ba ne e ho no ti papa na top pan no to this way ma me say menye na me fendi na de chia no pa e beto ya asem no so e free asari ma me na so be ka che me say ma me na me ni tifi ho ni kunu ne say e me ma se ma me ye no fi ho no nyense ne nye omo
ɛyɛ bra asare no ɛnyɛ ne nyinsɛn na sɛ ne ba asare no nkɔkora nka nkyerɛ ne maame sɛ nyinsɛn no ɛnyɛ ne dea na mmom no wɔn a wokɔɔ fie hɔ no na wɔn te wɔ dodɔ prapraforɔ no ɛna ka kyerɛ maame ne sɛ nyinsɛn no nyɛ asare bia na ɛmɛɛmɛ bi akɔnea ba wɔ fie hɔ ama asare kora bebie pono no da kokora hu sɛ bɛrima hyɛ bi mi dɛm ɔda nti mekɔ hɔ Monday nti adeɛ akyi Tuesday ɔmo bɛba bɛte nkɔ hɔ no nti maame ne sɛ na maame no ɔpɛ so ɔka na de hunahuna mi o sɛ deɛ nyɛ nam so me bɔ me nsɛm kyɛn sɛ ɛna me twɛn wɔ mo sɛ azema ne yere betumi aba mani bɛka kyɛn sɛ me gift me ne ɔmo bɛtena 2 years 1.5 year mu ni sɛ me de bɛma foforɔ bɛfi apart from Prague ne bla asare a bɛfi hɔ no na so bɛka sɛ me nyinsɛn we me ne bɛma foforɔ na nyim dia ɛna me twɛn wɔ mo ada Prague no so na ɔbɛhyɛ ɔdɛm na sɛ Prague ɛyɛ new site ɛne barkɛs kuro no mu wa sɛ bia me pa deɛ ya mo me Prague ni bi ɔbɛfa me ana sɛ tamana me na asare ne nso tie na sɛ me yɛ mawura aba no me kokɔ from mu nso a ɛya me ma Prague ne bɛfa me ɛdi mu kɔ station me beduru kra na ade asa me ma Prague ne bɛfa me di me bɛfie nti na Prague ɛna sɛ me yɛ me preman sɛ mu ntie no ɔno na ɛkɔ me nsuo nso yɛ dɛ ɛma me nti bacha bi a wo pesika akɔ school a wani abre ɛna wo sɛ kɔ di preman sɛm ana sɛ Prague ewura ne na ɔboa me ade yo sɛ bia nsuo kɔ mu ne ebia na me paade wɔ ni site ɛyɛ fencing kromina mu new site ne mu wa pa wo kɔ no ba 50 cities nti Prague na me fa nsɛm ne nya bɛ ma ba kɛse kroma na mo me pa cho da bi baby ɔhyɛ obewura yɛ me valenda mu pɛ me dem abrante kuma bi kra na me ni me pa cho da bi ɔwura me dem mu da bɛma owura me dem a me han yɛ ɛwɔ barkɛse ne yɛ bɛma na me han dan ne free ne nsɛm ɛyɛ asare no ɛna ɔne me da wɔ me dem ɔno kwa ne bɛma metimi appoint so ɔne me tena wɔ saa dan na mu ɛnyɛ baabi foforɔ dan na me ti mu baabi foforɔ so baabi foforɔ sɛ me ne ntem yɛ basaa no bɛma foforɔ me kɔfa no na sɛ na me ti ne nkyɛn me ti ne fie wɔ sɛ me han dan ne deɛ ɔno ne bɛma me di ne wura me dan nti ma me di matam ɔka kyerɛ me sɛ adeɛ kyɛn ayi saa papa ne na yere ne bɛba no na sɛ ma yɛ ready sɛ me twɛ wɔn nti adeɛ kye ɛda na nwumre ma nda fie hɔ no papa no ma ɔmo kɔhwehwɛ ne ba no na sɛ ba no efie ne ɛyɛ kuro ketewa nti no ɔmo san yɛ abusuafo nti ne bra no kɔda obi fie ɛna ne nanfo no kɔpɛ ne kyi akɔ no ɔmbɛfa me kɔ sɛ asare yɛ de oyere na abro nti mo nka ne mo ka adeɛ kyɛn ne ehu ne yɛ afa asɛm no na papa no sɛ me nkɔnkɔda me kɔda adeɛ kyi a ebehu ne yɛ bi asɛm ne bɛto papa no kɔ yɛ sɛ me nkɔda ne yere ne maame ne nti nti me ne asare no kɔhyia wɔ ne dɛm hɔ saa dan na ɔdɛm hɔ ɛna me kɔ nam sɛ bra asare afɛ de ayi ko mate de ntia na wo mpɛsɛ mɛwo ba na ma wo mate ase wo na me ne wo nyem krampo 4 months 2 weeks nie me ba wo nkyɛn ko from a was ma ka kyɛn so hu me na wo ye ma hyew hu me kwa na wo ye ma hyew me hu me a me hu nya wakono mpo sɛ one me bɛyɛ bibia da enti na me nim sɛ wo mpɛ nyinsen nti ayɛ sɛ yɛ nyinsen na akoma mɛma no sɛ ɔba ne mo nyema yɛ pressure me de nim sɛ ɛno ntina na wo yɛ mesa na me de nyinsen na bedu maame hɔ nya wo maame ayɛ akyɛ me na nwumre kyɛ me sampa obi ani obegye me ba ne fɛ so ama me nso de school me yɛ senka me de nyinsen bɛkɔ tinka me wo a ka me nya me ni maame tinka wo maame enya akoma pa gye akora ne mamea na ka mato am school so na nti sei na sɛ wo maame de ɛhya me de nya wadaroma ma gye tum sɛ yɛnse nyinsen no ɛna sɛ ma bra ne ka kyɛ me nwumre ne sɛ me azɛ sɛ menya de nyinsen aba de maame ani mo bet nko maame sunsum na ɛbɔ ne ho ban ba obabi ɔnam bia o maame na ta na tinti sɛ menya de nyinsen na aba o maame kro mama ni papu abɛhwɛ na mani ase aka ne dia ɛna oni ska odi sɛ nyinsen ɔno nso bɛwo na mso ka kyɛ ne sɛ ɔpɔn de ɔde me fam nyina nso bɛtem ne na so maame nso ameta mɛtu na so ta wɔti nso de anya nso me nyɛ ready sɛ me no bɛwo ba o de sɛ nyinsen na me mfiri fie na fa wa brabo na me so me mfa ma brabo ɛna adeɛ kyi Tuesday no me kɔ ofie hɔnom no yɛ tena from anɔpa 6 na akɔpem bɛyɛ 10 maame fo na amba obi ansi hɔ no papa no nso asare papa nana on do ɔkɔ afom so ɔtena ase a ɔma amba nti no ɔkra me sɛ ma wa meto me a me ne nyame nkɔ sɛ me se me kɔdu fie o mɛsesa me nyoma afifi hɔnom a wɔsrɛ me nkɔ sesa me nyoma mfiri hɔ na se makɔ akɔtena hɔnom nso de a ɛma me mfa dede bia nkɔhyia maame fo no ntina mbɛɛbi afutu papa de maame ɔkɔ na afom no ti ɛtɛ ɔma no bɔ 10
omo ensi o no bia na sai man 107 ko ni ebesi bia no mbe san frem eya ne so ano ne maame no e ka chente ni ebesi bia no mbe frem ene ne meju si se wiomate me bedru fie 1 week yes to sikamba ti se no de ye me na me de no ko Central Police Station se me ko sign bond sempe se me say nyin no enti no se bibia to me ni fie na metie omo holding responsible enti emo ho na me call Central Police Station me ko dru ho no mo no e na omo frɛ abrante ne de ne bae that's it. Enti say akwa kodru ya dru police station ho say gifty ese okọ betenko no asare maame ese wanyatiye se na me na ni ho afrisane enti no akoda no enye ne ba ne dia nyinsen no so no dia odentokwa ne hia no ba sede wo bia anye ne fawo so no se na ni ya ba no so hu se so owu a obeye mistake enti no o ma be na pressure se wonyi akonyinsen no entumu emano akwakodu Central Police Station e dey the free boba here e be ba be to so ho na mama mo be ni akwa ya enna na promote say nyame adom afin kometu ye biem afisese na nyame kusu hiraye yeti ase e wa modin kwani amodin mu nyame hira ya ba ene ye be ko power specialist apomodin ye hira medasema akona mama etiefo ni ahwefo nyina nso so afishiapa mama yakosi edua ya so mama nyina ma afishiapa na ya se hia akodi holidays na ba obi wo hono mo ameka sei enuane okodi di ye chese won susu twowie ye no abone yare wadadem fe nyasem keto akra nene power specialist eba hospital ya ba ne ba ye nso a afi 2026 ye nso wapomode hu hia ye papa enu nti ye ntena seda de bia ebekoso aba sanse dodo no ahia moa obi bo no nyumo si nipa ehia moa enu nti na power specialist ye nso ye wo ho no mo edema nipa nyina titiru ene wone a ya de afa wo no obi ya de obi tete onhu bebi a won famfa enipa bebre beko bebi bebre afa obekase makwa ha nanso me de mi hunu so enti me koda ene de ebesi bi ense me pacho ya na mete bisa se na wokọ ha no wakọ power specialist eba hospital na wankasa wagye atum se unye ntu anamo ema ho enti adenti na wo ma ho enya o last stop na wonfa o yade no ema ye nhwe ye ntentem na yaresa eda ho etwen wo Dr. Akosi Dua ya won na Dr. Fonkaye wo mo twen wo a wotifie a yade ha wo se obetu anamo no waba ya katina ba onsabeka yaresa na wo hwehwe no mama mfa number no entu dwame na wo kase bia wo teka mu ana wo twemu wo baabi wo pentem age number na ansa na wasi fom number no ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 na ya WhatsApp line no make us say what podcast 87.9 doctor na say bia ensansan bia gu ni pedi ade enkomo bia pese oni doctor di e o WhatsApp no so bia no eno nso e 0555 79 78 0555 79 78 eno nti wo fresh see a doctor ebejo so one wo ebeka so ne wo bedi nkomo na de hia ne se mako o frɛ no na wutu anamo aba anamo ntuo no ya na ehia wo ayete se obi a o pa adwuma no ohye dem no obọ mpa erade ma no adwuma obọ mpa area no wada e was so true applications na de ko adwuma company by company nyame ya wadoma mpa ebo ne tato adakoro ne nyame aka panyi bi akoma na ne wabiebie unkrata no afre wo ho nanso se wo troto na adade anya adwuma enti wafre wie no a wabise bisansam ahodo awie no na afa wotu anamo na waba power ho e ho na yaresa no wo bedie enti yesraw ayaresa ewo power specialist twen obi si hepatitis hamia ya me ho bebi edi makwa kodru no edi me ben owuo me pa cho ya ka hepatitis dia enka ye infant na wo wa bra Dr. Akosi Dua ya ewo ho no mo a ye twen wo
hepatitis ho award wa yade no say buburu ja ya jimfie bebre 2025 so yade afi we so ye besaje because hepatitis ho adwuma Dr. Akosua ya eye wo kurom ha no enya asem ketwa me no ka say wo mu ana ona ase apagya wonyim enso so na ase taataa na ese fom ye de ensa ka wo mu ana aka akohyem na ase epu aba ona ase taataa edru baby a wonfe na wonfe nyina ye wo ya emu tutu chese wo onante a boze no aloke wo ga me fia wo me say dwe aye na to aso a wonfa nya asem kunia hepatitis no brebo no na ebo wo nka ye se asem bi besi entu sa na yema no a emfe ni agro wo na ekeka wo a wayire wo a wo titi wo no eye wo se nku na wo sra no so me ka say enku yi wo sra ne mfie petepepepepe wo ho ankeka wo eye de na afa na wo eba bekeka wo beko no kobra ne maami panyini papa panyini sister bra na wote wo afi kura no odi gini ni pedua ogini wo saa obewie che na ne ho nyina titi me pa cho sa obrebo no ohaw ebe mu akuma ebe ya me ka wasemi ebe de di woni pedua ni mo enti ye ka ne se ya no wo hyane nso na wotu anamo no wa ye ntentem no aba power specialist hepatitis betumi edidi woni pedua mu ama afa ebedru bebi no ebe ye wo se ye duabo ebe ye wo se obi na ato woduro esanse wo nan se betaatai wofu ebe hono wofu be ye kase omfem pade nyina be yi nkrampa nyina be yi piepia fe na wa ye sebi o ya konwe a wan hwe yi abekase na anu ntokwa bi a wo ne sister ne koye ana wo ne bra ne ye ya o ka se twen na be hu no obi a ode na no ne kan keke obi a na ye hepatitis no na problem wa be mu na ye nhya ne nso kan hu se ye brabo no we ye nipadua no mu sa no edwuma eye no se brabo ni ho no mo a asem beba no na chese fi ni nkeka wa nyina no ebe filter abeyi ni nyina efiri ho na ye kidney ne nso so de ne dia ba beka ho na chese omo mienu no omo ye edwuma boni beka se hand to hand enti se brabo no problem bem na wa ampe ho asem wanka na kidney ne edwuma ni nyina akohye wo no nso so a wo sa no a enche no nso so no because na edwuma no eye ba akopɛ na ɛwaso ye ɛna wo akɔfa ba akode aba ba ka nti aye dobo enti ebe wie che na no so how eba bebem na ukoya na sa wo ba ye be wie kire ye so wada machine so dialysis so ye twi nsuo ye twi fi ye twi wei na hyɛ nso se abre bia 3 days bia wasa wokɔ na wokoda machine so no nya asem ketwa eho ka wo betua nya asem ketwa enti se ye ne wudi nkomo se obi ho na so me ne de enkrofo nsem a wo beka no a na me ne ba ma bi hye no a no opeti o ka pomode ho asem a na opeso otim ni radio ni frɛ we ni nso hia pa enti mesrɛ wa pomode no emfe ni agronti ye ka ne se ya no watie no otu anamo na wabaya so ye no aba beti ayaresa asenso de no na mabobɔ so e de akyerɛ wo nti hu ni se ya ye ntentem na bra kompona efo minimum no entina ho yesi 2026 mu wo de kompo atena 2025 mu saa e de etwa wo e de abepie 2026 aden sister bra aden bomode na tu anamo na bra power specialist eba hospital na kompo eduro no ya sese ni nyina de akwa akogu ho no mo a ye twen wo sebra na ya na ma akoye kan so obu o se emi koda ho ami akopapa ami anana ye kotwa bibi o ebi ama so bi ma ya ma woduro na kompo no anane ahye ama ho ato kama ye mfa se kan emmeke kan afa fibroid ema no fibroid do bi yem amanefu ye kase obu ho no ma besi ne onim se ye fibroid o se manyem afe menwoi manyem 2 years menwoi yenti a wakasa wonyem ne se fibroid na ye kase wo yem a eno atimi move move te se obi a wonyem a ewo mu akwada no timi ekeka ne ho no saa na etimi enti na adwe nyina ye ne se eye nyinsen enti mesraw ko hospital na ye ka kye 87.9 problem enti tuanamo na fabra na ye nhwew
fibroid no ebeko ebe firi nipadua no mu no nso so ye mpaapae ye nnuro ne ye de ma wo ama ase ahye kora because wo ne ye operation ne ye twa ewo mu ebesa afefe enti ade na wo ma me ntu ase kora emfiri ho ma ahoto emmefie obi se machin kase ehwe me papa me je me ho enye ene na me ka kire o se machin kase ne mu ebiebie o ka kire gino me bomode ne tu anamo na bra power specialist eba hospital na ahoto ebeba oya na ofemu ni nyina beko wotu ase echo wonan kokomu nyina echo uhu de wo ye wo ho eye power specialist eba hospital na wasa obasiatica no obi nam ne kotodwe de gogura wokase won koto fa ade kra na ya asem tuanamo ne bra na kotodwe no a eha wo no ye behwe ne ye ho adwuma de ama kama je number no na yento ankomo no so eye 0244 0244 54 54 44 44 22 0244 0244 54 54 44 44 22 0200 0200 38 your WhatsApp line is 0555 0555 79 78 78 na ma ko 2026 edua ya SK no kope binanomo we funu no obi yam tutu no eye ne ya obi bua no kire senya asem ketewa odidi a eduane ni ntimi nko nipadua no nkoye adwuma odidi a ne se ne yemu ye ne ya no wo se fi eduane na ba abontene eduane nso anko nipadua mu a emmoa o because we here energy a betimi dia nante enti no bomode akopa edua ya SK nanom na emmoa nipadua no dia enye fine e we dia ya malamix wo ho malaria dro na ointment ne nso wo ho dua no emu tutu emu ye oya ensansa no fa ointment bia ya ointment ne sra obowura he ba shop bia mu akoso bia ye nnuro no obenya bia to na power nso e wo feyi ase ye ne Jasbro filling station no edi hwe ni mu enkrafo nso nkokwa benya ACP main road ne som na takrade fo nkwa anaji estate ye ne anaji primary school no ebo fipam ti udru hope o se mepe power specialist herbal hospital ba ayaresa eyodia yame ensha papa amen aha eye akoma 87.9 kumasi yakoma nsam dwumedi no eno na wo hwe na afi utie no na ye kono ye ne gift na edi enkomo wakwa han obi dan efiewura no eno na ba betwempena ama enei wakwa kwanyam na wo hawa hodo no ya benedia wafemu wɔ ne nsɛm wɔ nyinsan ni mu no na ɔka yɛ ho asɛm na sɛ bɛyi deɛ akwa akoduru yi pz baabi ɛtɔn fons no firi hɔ na kyɛ sɛ ɛkɔ bɛtenko bɛrima na busuafoɔ hɔ anwie ka sɛsi aba abɛduru central police station ɛbɛwie sɛn gift to asoma yɛ tima yɛkɔduru police station hɔ no ɛna ɔmogye aberante number na ɔmofrɛ no so ɔmofrɛ no a ɔbaeɛ no ena CID ni no ene ne kasa ise omo de omo nse nyinsen omo mpa abortion ni ade omo yi book kase bebre bi book akese bi ebe kenkan abortion na honse omo kan ti nti ho no nti ase ye adwuma se ye de se nyinsen no inspector abortion bacho da bi book no empne abortion ye so ni ade na inspector na nipa na mekoso ne so no ena ofre bra ni pia bonten no se bra ye de on se book ni ye mla mu no ye chiri sa de no na so ni akla ni ye ni etu se ni mu de ya akla no ewura ni tirima bro so ama ono a na de ne ho aba se wan se yin se na ono a be di ne ho bone a o ti ofie nso ntimi de ma adwen mu a ye ni opeso oye ma na ne ho to no na ne on tan ne baby ena bla na ogu ahome no Jesus se wi wate ena nipa no ekire ye ko from hospital ene ye koy nti ekwa memani so honoma ena doctor ni no NS ni ba ko ne ye kasa ye no say procedure no beji 2000 ena Jesus say you wate nti da na nwumre no ena mo start me so beji bi ato honom ansana actually FM 87.9 Kumasi na because of him na me ye na say school ni san woman na doctor no kai na hom te say obi a wo ko school we ya beto ne de nko ye ha no ono nso de ono so person adwuma be bo no akuku dam bebre nso nanim no na echina nko
me de misen akosa na nso no otie ma asem na mu areho nti no obeya ama me ena ni omopne so na yeye nti munyi nyinsen me patro ani okay sabre na munyi nyinsen no na nya bosome sen na ye bosome 9 na otwe mienu na aye ni pawi 4 months for 2 weeks 4 months 2 weeks patro ani ena say nyinsen in that hospital no ne baby akofo me bia na branch ne muwa na nso no so o sorry anopade na ni beba abehwe me na campus wato aduane abrem na eho odin nti me nyinsa ni fro na di be 3 days na me da so da hospital mo je tu me ko aduane amefa so ade no kola beto ho wie no omo fre ni mpo se o mala mehwe ni no on pese obeba ho na se the hospital 3 days me patron patients for na da honum no enen nurses for no omna na omde omo diapers no omo pampers no ena na omo na no mo tanuane de mame omga chense omla so ono no de onye ready say o say yin na me mama na say yin say ne dia ene kwa me pass wa be me nurse ni be ma ba ko no ba na sister e de doctor no wo abotrepa wo ye ne so onye sa o ma ni bufu anu ode be ye ono di scan be chew enso ni ode be ye ono ubenu hu nti ne ba ye ni se me de blood na number de ma doctor ni no ode ebufu si ni su na ni o pay scan by no bebe me so bebe me doctor na ni mo na me bu nkotoje se doctor mesiro kasa che na mami na agreement say ni e koye sisi ade na nya afiro say me say school me say yin say na obehwe me school na mama kwa awie no ndi sisi yin say na nya afiro me pese from day one na yin say ni ba yina na watch ba ko na me ko no mama me ho betel ko no sa na watch ba ko pena mu na onu ni gina say yen yen say yin say nemum yin say started from a day to 4 months 2 weeks in the no gina say me say no obehwe me school no we share no say na go school no me ba cho there be me share na me nko na me nya start JHS no okay aha nti je one ne tina yenu na we start JHS me ne tina yenu na me start JHS no sabre na one ne tina we start JHS no no show school no me pa cho there be JHS in the na sesika bi tue bi ani me ko school mo no teachers for na nkasa omo hwe me age na me dey by school na omo che me school atade free admission is 76 na onu ni me say we go school sabre me pa cho me pa cho there is not a single day crown or catch will say ebi a discuss say fako school me pa cho there school mo krampo no omo timi hia obi so omega especially ye betro bi si ehia unipa bi am abeye me pa cho there na ye me ne na empna twen na sha sempo no once hoda me pa cho there na wo koji ni bi say woni na kwatam ya pam na kire say so wo say yin say ni wi obehwe school wa bra first no wa na unya yin say yempo e ma problem bi akora ma ye no a na ni de wodi ne 444 no sa bra no kora no odo mi gire mu odo na shase no wo ko school kora no a wo se ba bi school efie no no e wo new site nti wo fifie okra kokoro mu no kora no TNT by 50 service nti imagine se wo ko school be ye san sa bra na wunya nyem na wo no de fufu so ama 10% ampo se wo ko school a fato aduane di na wonu wa banyima wie no wasesa wo sai ne de a ene mehwe school na wo jitu mu mamba so wo sai no behwe school mamba idea no kan ye de tato wo de die ne twa wo de die ne twa sa boshe ne so ya wutumi baba gi ni di ye sabre na wo nyem no a wo ka che wo sai no wo sai no behwe school no enti adwene bi ama o tim se akwai opese ni say ni say 87.9 Kumasi enti ni say no na no opese wo yitubuo na ode ne ho efri wo ho enti no catch us wo say no be show school wo say ni wi e show school mamba chwa nhwe mi school no eno ho ne prepare so amene ne e pre so a no me de na me de me kwala se me de me ye wo mu de na do so pa kire se na me ni mu se sa adwene wo ni ti mu se me say yin say na on fa me nko school e was a adwene ne bought him because e was a woman say bra na wunya nyemoye mpo no wan fi wo school no unya nyemoye no na wonya wo bibia ye kama no kra no school no wo ko no wa ma wo TNT not a single day ya wo ma wo TNT ana wo ma wo fi 87.9 Kumasi dia na kire se kwan kra wo de na faso nyina one waso akogu na nimu ase wadwuma 2 wo de na kwade ma me ho 3 say ni say sa wa ha wo nyina echi no obehwe school na just obehwe school sign wo betwem pra biem school and also obehwe school say like oni wajai
but on the year more bonti or pursue show school. Na asa or behwe me school ni say menene and I be am planting na aba na yenye ready say ye wunti say na ka ya sa. Be man so do fair mu no. One, wunyin say ya won fi wo dwane call ma me wo betenko. Ni nyina mu hwe ha wo do fair mu nyina a wo be say 87.9 Mampacho de badaroma. Media na me nim say na me so adwa me dita na chi ni say so oboam na nka metimi toto me prospect of school mu a na nka me nso mayi me ho afiri no. What say yin say no enti say wunyin bie ho da ho. Pacha. Wo da wo sa no you know ususu say wo be ma ska say fakọ tua wo ne ma wa bra won fa de ho nka wo bie ma asemi nyina nse na bla ne nyo obi ana me pese bia me peni se me peni pa se me peni se me don ne mum na me pem wa na afiri ne ho se obetimi aboa me at least ama manya hwe afiri ne nchen se bio ebi mu na ebi mu timetina na waboa na wodru mpempenso no no du obode ne du antina me de no so se at least manya hwe afiri ne ho ama mawie me SHS na se ne ya ntimi anto aso bie ma se ne otimi hwe obi nursing training no a nipa ne bu ne kwase ano me so menya SHS free no na se me bu ne kwase ya da bi na se me ne na wo me de na makoma mu de ampese me ne netina na se wo se na wo mpene na me da bi na me mpene ahya se mu na one ne plan yin se ne bae ne plan sem ne bae no me hu ni so opekoti kwa ne me ade akoma ne mo be ka chem so ne na jai kula na me no ne me person ne metina a me person me bu ne kwase be no de kire wo ma hu so ne mpene jai me ba cho one for evidence be me evidence na me nim ha ya ni so na osu tire no because ashase no waka cho so woni ge wa cha ena edru baby na otumi fa phone wo so otumi fa the phone ena won wo ko fa the phone na wo hu no woni girl bi chat no wa block no ho ahwan ena wo bi sa no no obeka cha say wadi sie na owo ba bi wo ho won na hwe o hwe ne nesen abusafo nyina anim enti e won odi sie wo ni girl ni ya enti no wo be hu no sa wo hu no sa owo girl enti won fa wo ho ema no because abe na wo so tram no wo be hu se oni wo ba wo na wo tram no and ono so pass wo ne woda enti die no wo be shada aka wo betimi anya wo ne woda enti die wo wan se wo betina fie na we develop a strategy enti the strategy na wo tina fie abaye me pesa me ne da so ba be hu se me wo gelo enti we dey mitwimu ne betru kwa ye pa enya dia menya dia wom enti sa dia ne ma me develop plan no e we develop some ma me friend enya se dia misu na me kan che so oba na ma broken heart oni me yejai and wo friend won wo di su nye su o ti se dia wo hwe movie mu o mo ye no ebi no ye enti ne se ne mpacho ne ye video call pacho debi and who ni se ni su o wo no me na me se ya ma ti na wo so atenta wo mo hye na ni ase and wo de friend wo ebesi den wo hunu enti no so afro ka say you girl ne say ne pe and I won so de hema no because one girl and ne jai when ya broken heart ebesi den wo say no kre man pacho me na nkasa no menye the type of we are as a member se mo mani sunti ma as a men share that kind of lifestyle ni bi da se be ma betimi de na adwena bi too me pacho there by case na me wo be permanent bra unyo obi nka nchen se madam funi am sorry calling nche me dem sorry me feel a dynamic timu na ene bi adwuma amekwa me de na oni ni nyaye se no girl no wo ho ba no wo pese wo ne wo da bi enso so kra no wo ko han dan no wo ka che wo say ope wo no uko han dan ni di say ansa wo ka che so ope be 3 months kra no be so me yensa enso e woni timi so ope ni master of so 87.9 2 years I want the quarantine wanye bacho waje owie da kra na mu so no wo twempra no oje but nani ba no so ope no wo twempra no o de usika ma me bacho there enso no sa no beda wo dan ni mu me bacho ma de achi okay se ni yayi nyinse na to na o feel say mu yi nyinse na obehwe o school o hwe yento aso ti wan hwe me san a me de kwa me ase na me wan hwe me wanyinse yi go na chire na odwane ja me 3 days na nurse for no hwe me a wo bebe me de me ko fie nyina achi
bedroom for the middle of the junction. And I'm a repeater asem na me saw doctor in 9 Kotoje Kacheno. Nancy Ampacho, oh, yeah, me day. Na school ni yenye be me person next semester. Menyo moko. Nti me ka sa acho no ka dem se menu fie. Na nyina nkran ne monti tinka no di 200 cedis. E shem se nam se na ne nka ne me nko bare fa me ko dru fie na nka sign blay. Wo kwa adwuma me hu se yete office on e frefre na. O kwa adwuma me no di 2 million ma me. E free ho no me hu na ni mu biem boso me miensa di ko. Me sori na me frɛ na omfa or François, and I'm a busy mammy won't me friend be besa. I couldn't send away to my and I gave the jam phone to her. When my catch and accommodate me. Make a mess and do ska on send me. Or Timika and say be a minko bubble siao or be honum or chem send me quas messy won't go discuss or the bear mammy. Me qua or nipan be friend. On Fampona campus or Nipanaka many pandiscana mammy. 3 months. And then yes, Anna me who meant mammy be Miss Wa. My fan say Miss Wa. Menino co Pentecost. And I'm the tune and you say, ma, Mr. Say now to me. Nancy mini come up for be and brand peso boom quasi bibli. So the many brand and peso now I'm shabby. And then you made me say that was a boo. Just like what some no make you know woman. One, the other problem I won't tell. Yeah, ain't to me my win ya juma. Now won't far and show who school no. Ain't to me my win ya juma fan show who school no. And no at Baluchi. Mempe a how be at 2026. Or how me a me help. Maybe the 2026. Dear a demon tell me enco school no. Away, you say no every home. One oko high and a die. A dine would that suit him. You say every and as a chicken will force you home at Yama Bemanasa. 1 year, say, who want that will be to me a Juma. Now, faith to say your first now will be our life mono. Now we hear Juma the show hono. It's your faith at Vienna, and I want to Casamame, and one shame, and I want to you say in the hobby. It's not a problem, Mrs. Ma, you say any free ornament, not me bayare, me be on hono ye near the ni na muno. Or me friend and one female, conscious me grandma me home Tommy. One few one now one female. What me patron into a dear beam. Yamia you were free. Upper ya abortion, what you two, but well. I come mono, you 2 weeks now, Yamia you were free mo. At the end, I was all ye beam. I was half a woman who had a fee. Into a free one, no son and a tramper. Patcher Debbie. If it's or Jimmy Bessie, a Bepo Junction, many land chimping beam. In this 3 months, Nimona, as well catch up a panis on the you're ready to obey me school. Now, I quite see a better than I drop. And to me, then I want to see I won't switch. No, me dear, because I am not catch up a panning in tin. And a man means to me, because we're dinner to say, on Sherman, I mean, Tommy prospectus. Then Uncle Betchin and one uncle watching her film. Memen so many now, so I am the dinner tea, no. In this 3 months, me no more and I'm me yeah wahala and I made the course high school and to me call no me wa for science me go do practicals money the DM seminar ho odin at least say be am ni we jai krampo a say be am nya watamfo na say nti na metime friend say nka me hwe so betimi aboa me enwoma ye bia practicals ye tua no school mu and say gari ni ade a metime short ana me friend na wo mfie me. And I'm a bear fee, and I'm the car 800 cedis into Ben and Beshia Bear Mafufro. And on your year and I drink so bear boy, me still an out that's what's in fear. Me patron. Nam that's what if you want my rent now. I'm a woman may be bear now, so me answer. Oh, honor. And I make a chance at me per se, Bebnen son ye. I'm a renting in son ye. Now, I bear 8 months or something. I'm a rent as I'm a free fee honor. And I didn't call police station, but case was say, upon the all year mean any fee honor. Made to wait if you on a cake, a kind be beer. I'm in a firm. Into me 800 cedis no. And a year balance 8 months no, my balance in this can 800 cedis, 3 cedi. On for mommy. Not the question bono on fan come and make dance cano. Not the mean to free. Didn't call police station. I'm a friend now buy. Or so no they won't to me. Mate nephew on them and me do be a me pay. Now me boy and fear no. A swan see and I'm catch a said the phone and say me say mint nephew on mubium. Quadenta no mania blana.
when you bear my for obetimi menene tie no nti sanka me free ni fie hono ntempa on de me balance ma me a anka menene ntemu ni asem bia bepem ne nti one face ka na ma me no e no ma me na se ne ka se imu akoye no wo police station ho se ono de onja me mimum na me pese menene jai no mu bisa nse na da woni nete anaso oni na jai omo ka no wasere o se ya asemo the national anthem ne obetena si se obisa na obisa nse oni na jai kwa na asemo obeka se no obesere no aka se ya asemo Intina so one specific answer say again minti na biem and I say metimi na tena biem to aka say obetumi no watan ka so na betena man pacho there bi say no ka so obetumi na me atena me ka say mintimi na ntina dia say no obegina so aka say me na maka ma asem tini me pen menye me ho and I say bia mintimi na ntina ntimi nso megina na num asem so e de na aka mara bia me penti no pese obekasa obeye din in this me balance na 8 months no one farm me okay ono so ne menti onso se obo ba ko ma wadaruma ene chese wo onene ne so da won frɛ me fra okra wo mfa me fra okra na e number busy akopem timer obedum ne phone nti mo na me ne bla ne tie no me sanu ka me nim san ko ma me fa me me ode me balance ma me fidi fie ho a ka na ne nyina ka ne me ye mabra body anko nim ho hwe bi ne mo me da so ti ne fie ho no akwa de se ne one meti ne mo mo hwe na on pese obehwe me what am on sewing into what's ho into aka kire esi di fon so ndo ntu me metini atena fio efio mpre dudo bia me pe mfie dudo bia no meswa no oba mu no obeji asem jam from day one ni na asma ka tell meswa ndo ntu metini atena efio no emre dudo bia me pe ena meswa ase se untu akura unhwe ohwe ase untimi akura ne ntena ene obeja ne kwan 100 million me na mistake ma miss one say me say obe compensate me am 100 million and also say metnef and am so anya say and also so onya say scanner metnef for 5 years opim say me de be ye ne me pese me ye mabra boyi na awie na me free on ma me free hon and o ka tell me so say so wa me pa cho ba ni me ntu no gift na bo am na me dan ni si ho ne aye na mitimi forecast me ko hwe me dan wo barekese intimi pacha intimi so me ni ntema ye basa mitimi kan de nse me tu no obetimi atena fie ho no emre dudu bia ope na so bi za nti sa no ne ti ana so ne na agya no asere e ya asemu na me so aso de minye din na me hwe na me rent ni ebewu sa 8 months ni na miti fie ho no on frɛ me mfrɛ no This identity, I say, you mo be at ni baby. I think I'm at tea, me bebre, na me diasha no, to send the meshas a bear come school ni that. Intimate to one me cofa be ma fufra, menenita and send by. And if you're for a friend, or a friend, me bachan, what my boss was saying. I 87.9 Kumasi. 2 or 9 months. Intino, me yin say no. Me yin sen we mu edi be 4 months na na me da so wo me ma so no be ma na me ne nyem na e ma me nten okay enti say one asare de ne de over the bar na wakwa akosia abrantie fofora ene wode ne nyem na mentia se still when the school ne so a opesa wokro but still so untumi enyai kwadudi ena ugusua edie na onyem ene ade jesementi ase se wo ani suade hu na wo ni ani suade hu akuma 87.9 Kumasi mejosuma ku akuma 87.9 Kumasi yankoi medasi bebre ya mieni na ye ho aha e de aba akoma mu nsam dwumadie so na yatena se e ba badwene ya pomodene ho ye ba se ya na chese ye funu ya de na e ho nkomo e na hwei ye ba bebobo ho we ye kwampa ye befa so na ya de ye frane se also no ye betu asie dekudeku e de afie ni pedue ni mu a e mada aya na ma remfi ye se ama me ne wanse efiri ya de enti se wei wo bia mo ye de ne na wote honom enema koyi na chasa wo de no e yade se yade e ka ho enti se yade ni no ba de komode nkoma se binyensembone ene ye beka kire enti mpire wo ho enye afidie no mfiri a mekura de mekasa nwa me chidu no mechem on mentamfa ni na mde kakra nso agya na de ayade tie nche bia mesori so na ma course e de watwa so e wa akoma mu nsem dwumadie so medafo edro ye ka ho asem e ye edro a ye friend haksa
capsules and afei Haxa mixture na edro no unim ne dada san say afie twam no ye di nkomo bebre e de fa say dro hu say wo mo a also yade etete wo mo no tata hwepa wunya bia eboa etu ulcer no ase e de free ho enano make a choice say obi say wunya ulcer no na say e free ho no mo a na wasi ne hu san say nipa wo kan sa asem no woni edro enti nipa woni edro sa na nso de entane ne mfa yonko ye yedro ne ye de yensa esi yebo eka ne se enye nea esoso yade asu ne bia nipa bia wo ulcer no enum ko nipadua ne mu a etu osie deku kura emadwemti enye management edro ne bia we ye de etu ulcer no asede free wu nipadua mu a ehia se wo bekwa akonom adufufo bia aka ho wa bra wanom ye edro yi achi ensunsanso boni bia ni ba bia edebro sanse we no ne ahunim a eye nubna nu tanko hini ni ade no ena doctor nyamedi nim de nso afie ne so a wakeka bo de butuam asesei aye edra eje ne home na apa ewo adwaman so ene nyame ncha de ba bia wo befa bia no eye ade se edro ni bi ewo hono mo a wo benya bi ato ewo aboboa no ebo ne nso ye de ato fom e de amawa senia wo sika esifatie bia no ubenya woso ene wo de ato a ebeyi yade no e de free ho amayen ye bodi say eye Haxa capsules ena ne mixture de etienie ena montafo enti auto capsules no aye ma refi mixture na eka ho no sanse capsules no eye na djuma no na fe mixture no so eye na djuma e de aka ho na aboa amanipadua ni mu no eniema atumi ahye ye kudi bronya no mebra wo niema ebetumi aboa o se de be ya wo bronya die mu no enkonkofo yade foforo bia emma wonsa yenkodi bronya no na yade ni honom we ya yekodi kakra ba ye enkrofo no fe menyade nso mentiapo adwuma mu ntese enema na ye confusion na ye basa ene wo ho asa de wonyade kura wo yade kakra ne ade enam enuane ye didigu ye mu bronya bre no bibisa na makodi mu tesen ensonom no sei na asikeka anema edibo mu efa ye mepacho new year obi atna say eye new year resolution na chese nyema afie twam no ankoyie no wo ne hompem say afie ya chene mu on fa sa nyema dada no enwramu biem enu ti wu a ulcer yade hawo sei na afie wusifa etoto wo nyema esifa sade be ya yade na etewo so afie twam na afie ubayen sakraye ewo mu aya na hia pa sa afie mo ni awode bo wo bra afie twam amoa wo no one sanson fa sa tebia no enwuramu wa fufufuro mu ene se nipa no won pese yade ete so no ebetumi afiri wo so nti we de wada roma nia esi ye wa fie twam a enkoye kwaya na wo fosu didi ana enkoye obi ho a osori anopa ebepem se sa mene ne kasa aduane fanton yam ada ye wo consenti enti ensuo na ma me subonten afi de ye nkone sa enti wada roma didi na ensunom no watwa so kakra e de amayen afei ye amekuni aduane mu ani ye bre no wo ulcer sanyema na emwa ebri kro na wo ye funu nim no eye sanso nsunsanso na bedema enti wada ma mekodie ne nso enimu kro ene ha adwene na emomu ye wabomu bi se won kwan bi wo mekomien samien enan bi edamu a ensai hwe enkobere wu kro na emomu kwan ketua bi a wo ye mekobebrebe sa no akekadro nso kakra jenne kakra galek kakra we kakra na eboa no emwa ulcer yade no entumi enfiri ho nti afi enkoma mede bra ne se hye ho so yie ewu adidie mu ensa no tete so kra ebetumi enkajai na emom se ni jaye prekope no ebe hawo a nanka na woche bottle no nya nso a wada roma na wo de ebe nsia wo de ebe num afi kra no behu no ba akokra na hye ye de mawa wo bepamu nipa wo de bra wo sekọ wutimi de hyehyeye we ni na egu na akwan mu na se ulcer ne se onkode a wada roma ayanom Haxa capsules ene ne mixture na yenim se ayasa edisa edro no echinti ebe yo hojuma ama ulcer yade no etu ede fruit so troye number si etu baabi ade be hia obi ne doctor enkasa na akwankyere bi eteye kire no watumi ahyehye obro a ebeboa wa wode ebenom edro no na wakasa amamre we ni na ede chew na wo ye city enso edi akira yenim se nyame ada roma
ulcer no ebetu e de afru so afi we ye de ahoden pa na ewrambroni se positive energy enti ya wo ho aduro na yenso yenye ho aduro na yesi wo soro kura no eya no oboa de oboa no ho ti wo ya de a wo mpa adupa nom no nyame to soro ase ne yaresa no emo ti nom ya aduro ni bi ne nyame nso emfa yaresa no emfa wo so makosi number ye de eye adwumani 0240 0240 24 24 83 83 10 0203 822 855 number no eye mienu pe eboto no nso a wo beto aduro no ya kyerɛ de agu ho kɛse a sɛ de ukoko sabi esifatie bia egu ho a wo behu de hu ama no onana emebobɔ emfama afei so hye ye TV so a sɛ ne aduro na de ban sifatie ene de ato TV ne so de ama no wo kɔ kola na change ye kan wan hunu sɛ de bottle ni sifatie a no sɛ ya no ko ato mu ho egu wo mu sɛ de da ho na bia na wo hu sɛ aduro sister ne ka ho asɛm no saa pepepe ene wato yenim sɛ nyame adawroma ayaresa ebetumi ayewodia oba fefe medase bebre nyame insha papa pamenso medase Abraham aha eya kuma 87.9 FM Onua TV o say Chrome TV akuma mu nsam dwumadie no enoa na wo hwɛ na afi utie no na enti sesei waba bewie wanya be ma foforo na wone na nyemba be ma no de o school no o hwe na sesei school no crowd me ko me ko ene 25 year na ye bie na me maintenance from distant and be say me wo wia na me ko me pa okay intenyin se na achase na me de ko sa ene se me ta manso okay na wo kwa wo hia dia wo hunu dia me pa ma wo si wa wona da bi ma ana aminya be me 7 months mu na pie 7 months mu na ye ditifie no ti ne school no omo ama me madam for no ne me teachers for no na me kan no kra kire omo ti no mo stress me bebre 87.9 Kumasi nyamba February na menya me 20 wa woda pacha debi okay o ma me no papa we me ma me de we free me papa na watakwa papa watakwa wa ka saw ye de ni me kusase ni ofri grobe pacha wo mu Kumasi ya anti no ukro mo de pacha debi me pacha me na wo sehwi me pacha me ne kasa de abrenya na ne moment sensem say de me mfanto na nim pacha me wate okay into the not say again the 87.9 Kumasi you can say asari by because the who say the asari chapter no enka ye close wa kwanya be ma fofra wona nenyam 9 months and watching so be wo ti die na sie one patch didn't tell me tia pot ni say me asari sense me ni twa so say anya hwe kwanya me de me boni achem dem ye nyina ti dia and I didn't am so me fa no so de enche na me na adwen firi me mu na me nto am de so enti me nipa na me ne nyem no o ma me ho mfa nti na me hwe o ma me no na asari ne de enkra ebe fi ho no odika fe mo phone so na me faaye this year me 12 dan ni wana say me san to aso ahan enam so wo akukudu baby sa me dan sika dia ene baby opesa asem ne ko bia no ebe ko me dem aye ready say me fruit dan na mum de o de me afa muntie no me da so gina me sum na nya wadwen se makonyi muntie no ontimi nsum ya na na odidi matem say wanyim nyina wo sum ba chan ma eno ka chen say ma me baby ametie no me ni nkura na eto ana say me ni nipa nti onsum o say Mama pacho na me gina me 5,000 me 10,000 so na so sisi dia me ni asem tinti bia me dan sika na me di share ni nsem no na on kai me 2,000 and fa mama nti dan dia wo de behind what dan no that was 2,000 me pacho 87.9 Kumasi na wasign wa ba beda wo dan kro no amu enne saa ho ne ma no dia enne wo dan sika no wonfa ema me dan sika na meje na ne ye ka me ne tan mu nsem pi nyi nsense nkofa ba ye nyina nya me de ache me de a me ni esum bia ho na mo me dan sika ne de me je me dan sika ya ansa ye beto aso nti time a wo behu se owo mpena no na ompeni because na owo mpena and the child se on ne mpena na jai but the change so sign ba behu se was sign ne mpena no
I get it back together. Bacha. Who be who ye na wanyam. Me bacha there. 87.9 Me be who ye no. What's up be who so ne plana ka. Dana mi be hu ye no. Dana nwumre na Saturday na Sunday miska. E ma me ba ye no. Sa Saturday ni mu no. A me hu so ne plan e wo honom no. The following Monday no ne me koda. Enti wo be hu say one ne plana ka som e wa abra na wonya nyemoye. Enti da de na me hwehwe wo sabre nim ne say e ka hu so one ne plana ka bom no. Yami adomo nyemo enti na wo so pa oba editina. Then say wo sign ne kokoda fofra e de sa nyinsen no ebeba. Ma na me fence na fe na na resource mbeba enti na me de me resource na kwa me paso. Enya me school na na ehia. Na me nti wase no because ma woni ni share na nyinsen kra ma ye na odo ahase no kra school no kwa ma lorry fe kwa. Enti si den na abehu ne say chenchira anti school no obeboa wo. Enti ye be free na ya be mu nti peja mu kakra ema me na menkai messages baakum yenum yensabi na yeni abranche rebeka say was say on penetrato mpene no akwachia be ma fofra wone no enyem aboso menkro ne oginawo na egbomo no say abranche sisi wakonyem wone be ma fofra akonyem dia on tiase e ma ne ntine fie ho because fie ho no ne bre aso 2 years na ama extra 5 months aba it is wa be dia ene na onko ni kunu fie na wonyan ne dan emfa ema no na mom se wanyem dia wo da so te fie no wanyem dia onko ni kunu fie osese na komi kunu fie pa de ene wo nso edan ne me behan ena wo ne me twempra na wo sign ne me beda wo sa da koro no wemu enti sa dia ne se na me de behan dan no na ye 2000 tuama de fa ma me na fe me nso me nko enti ekene beto so afra branch no na yenenevi. Also, good afternoon, Marcus. I'm watching you live from Kaswa. I would like to be on the girl type. If the guy is not ready to take care of her because she is with someone else now, she has nothing for the guy, so she should just forget about him and move on with her life. If one door closes, another will open. So, the message you're no. Also, good afternoon, Marcus. You have na utie no sabre ma menko na mene doctor enkonkodi enkomo na chese eni yade de maka me se wo bi o weni yade pa wo pese ye yifri ho edemawa na wabomodi aso beba ab na me mwanya ho nti asese still na dance ni biso ye den 87.9 na se de maka no se opese wunya dance na pese wuhunu bia bomodin hye wiye bremu wodi wani bekire APA Herbal Clinic ono ne ho abru ni Dr. Kunna na wiase nyina gina tum na santeman ensi ne fom na ye bo ne din ne ho adanse no ono na asa ne menya nkitahodie de ebiem no bia me kamena me de koye breathroom abafie open no bra enhama enkohini abna paade a ABA Herbal Clinic enkwa na wo ba won sabe de ebeka bi ni nyina ne hye maso ye ho no o meto tablet wo ho o meto capsules bia wo ho ensu aduro bia nya de eni ho ABA Herbal eye abrante a wono de kubre mu tetem ono no na so ye de edi ne juma edi so obama so ye na wo se me ma onu bra na ensu aduro amia me di nubra ne hahama enkohini ne ma wa kwose ne dido wakono awade ayede anom enye saso enua na mesi aye ni samaye ne powder a wode kwakọ freduane ayede edi koko a wodi bi agum enkwanya wodi bi ayede agum eduro na befa nipadie na be siesie nipadie na bebe ni so be wohoro so amani na ayede ate sene so ma me se ABA Herbal Clinic doma ahinkuro eho na asa ekese no ewo ye wo benada dwom apia ko bi coaster na kire wo pe ene yewo na obetuma senso a me wo kwada so edwinase market na chi hwa ena me wo me ye adwuma firi dwada ekopem memenda kwasiada nkwa na menya adwuma wo mu a omo ahafone ne mpatemu no ukrada ne ye wo da bia metenase wo Genesis FM wo ahafo go so ena baabia ni sehwifo ni nyina enhia me wo Adehye FM sehwi baabia ni edo bibiala wo a wotimi ka bibiala wo a wotie me se opa hoto na pa apomuden pa dia tumrika ni ABA Herbal Clinic enya enkitahudie na me mo nya ho nkyeremu biem se ABA Herbal yade a me ye ho adwuma edoso yi pa na enam se mawe dele wo eni efemu ntene ye ko bibia na ye ni na tato ni nyina ne se enega na ha de me na me dia bibidro A2 anifla ase ewa abra me nye wo operation me nse wa hwehweni wa me mfa do so nyeden enwu wani ne so
me ma waduro no ama de akofra aduane ayede edi koko a wudi bi egum enkwan a wudi bi ayede egum aduro ni fantini ma fa mojam ebetre no ma beye mu adwuma epepetire no ma kum tire no mkro na ba ni no so ba horo so ma ni na ayede atia ekwa enyede emmabiem eti se wani no so ye wisi eye okantan eye okusu eye okabisi eye osede ententan wo so no anopa awia nwumre wani no so ye ofita sede ebo asi na tumirika na ni APA heba clinic 87.9 say ye glaucoma cataract ete uso tumirika na bra wani ni yakwa kwen operation ene yade na side ababiem bomodin na bra nanya ho ntiremu se APA heba eye nubra ne hama enkohini ni abna ena mede yede medi edi medjuma na da bia mekase wapomuden ehu hia na yaba santememu ase ye beje bibidress woni amanipa hunu tumi ni ahoden a ewo ye nubra ne ye hama yede emu enu ntina APA heba osofo ata osofo abrante osofo 3 days osofo rasta bunu ni abrante no mesia santememu na wonam so eji wafiri woni fra yade en bibia la wo a wo hwe me utie me se ye eni eha wo nko ade a enko baby a tumikana ne support amenye nkitahodie wananti wachinchire waji nure ko he baaye ahoto ne ayaresa no onsa enka ya emu ba munyede emu wunye hunu kwan no ekwan pa no ne abai adanse de bebrebe enti bomodi ne tu na mo na de ebra ebia utie me wo de no eye glaucoma da bia meka me se glaucoma no akanfo fre ni hintefraye yade a ehinta esie nipa dakrope na abese wani ne de ayede edi amount na yade glaucoma amani pa bebre na academ bebre na ntimi mpie bebre na ntimi nye bibia age se nipa yede eka wo mo ho ne nyina ne se akwasiburo ne se glaucoma no anu ne de enia 87.9 me monya ho nkyeremu no nya ho ntiase se twede mpo nyankopo wonim se yade bata nipadua ho enu nti na wode abane ma ye se yeni abane ne fa ha no nya de ensa yade etida bia me kasa yade bi wo ho na wunye nyaanu adura men kondeme men kasa yade na no nya de eni aduro hwehwe de wo aduro na atwipre no na wo ma wo hu se aduro yade ewo ho enti ABA heba se oba me nche me ma wo hu se aduro na mede yade mede yi adwuma mikura aduro ankasa ne kasa bine a sabi kafra che ebi yade ewo oman yi mu ha enti se wo pa aduro na wo ni ABA heba enya nkitahodie glaucoma na eye hinteflaye no ekwa be na efa so ba na die be ntina kwasiburo ni se anu enya du me monya ho nti ase eye ntire ena da trenim na sa entine no ena ma ye ni ya aduni nya nkitahodie sa entine no pressure eba so a ena kofa sa ya de glaucoma na ye de ediba eno na kwasiburo ni se anu enya du ni nyina ne se entine ne da trenim enti wuntime hura ni so na wuntime nsoso ma ni nko trenim nko yemu ye de adwuma eno ntina kwasiburo ni se anu nya de enya duro na ABA heba me monya ho nkyeremu se nipadua no eye moja ni ensuo na edi afurusane ni nyina bekobeba entini mu na ye de enam ensachemate ana pressure bi ba entini ne so a ewo se wunya adure betimi aye entini no mu ye de adwuma na ABA heba da bia medika ni ya se bi enfato ho de kyerɛ se kan ya se fi ana esumbe ma epepam ne ye de ye bepa ho we ntina maso ye memfa aduro ngu wani so ana menhuru wani so no mama wo se person no yade ni wo trenim se wo anya aduro be ye trenim adwuma etise kan ya se de mu aye final di nso aye de ahohoro ho by shade no se wo de ade bo nso na be pa shade ni insider wo so a bright na ehren se de bia meka se trend se yenso kan ya mfa simpase ana kodo asne sika ne adua so na ehren ama obia no nipadua ne kan ya eni ani etimetu se ntrase ma woni tenum nyesa de padua ne nyamfa so bia nyede emfi so wo wunti na trade ampo nyankopɔ di ABA heba osofo ata osofo abrante osofo 3 days wodi me free kwa breakroom approve edi nria hodo aba wonam so de besa wo yade edi say glaucoma abomode na yede ebra mem wodroma da ko fredi ane adia eba be yi amaman na free training e free ni ne so benane edi nso ne mfini eba be pie ama so ho ayede ato ewo na wutiri payo wuti fatimi dwa se ewo na ko ewo na aba obi wo na sum eni hu se de nika edede no obi apampam tutu na fe kro wontimi fan tutim no ayede wonunum tumirika na ni ABA heba clinic enya nkitahodie utie me wo de ne ye cataract ete da bia meka ete ne yo mu ahodo mienu ye wodi pie aninim ne wodi pie anine so obi akọ hospital doctor say eye ete NP ewo akiri nto ye ho hwanyede enye ye bomode na bla APA heba clinic se oba APA heba clinic na me hwehwe mu ma me hunu se eye ete NP wani nimu a memo wadura ma da ko fra aduane adia eba be yi ete no apie anine so na na ne afiri so ama anine ayede
ate a ɛkɔ a ɛnyɛ dɛ ɛmɛ bio saa so na wo so wo hwɛ me ɛtɛ no ɛsi w'ani ne so ɛnɛ w'ani bɛtuntum yɛ hunu amama fitaa na agye w'ani ne so ayɛ dɛ afa wosu tumrika na ni ABA Herbal Clinic enya nkitahodie na twedi aponyankopɔ ɛmfam so no anya de ɔmoa ɛtɛ na esi w'ani ne so no yɛbɛmu waduro ama de afra aduane ayɛ dɛ ɛdia ɛba bɛna ne ɛtɛ no afiri w'ani ne so wɔ abra menyɛ dɛ menyɛ wu operation ɛti sɛ utie me na yɛ ɛtɛ ɛna ɛha wɔ tumrika na ni ABA Herbal enya nkitahodie gye number no na frɛ sesi a deɛ wonte asɛ no ayɛ dɛ wabisa na sɛ no so sɛ kumase me wɔ kwada so edwunase kwada so edwunase market na chi ho anam ye de me wo doma hinkro me wo brother jom apia ku bi coast na chire opɛ na me wo number ni wo so betimi afrɛ number no ɛyɛ 0541 56 51 99 and a 0531 78 06 51 0531 78 06 51 ABA Herbal your number no ebia utie me wani ne yakwa akoye no operation na yade na saye de ababiem da bia me ka me se yade no eye ne yade so nye ne yade eye tirim yade enu ntina mpanimfo se anibo a ekotirim wani ne bonkum ka enkyere ne faso yede aka na yade ne wotirim so wanye de be yetire ne modwuma na okoyi ani ne kosiesie na asade betutire ne ma me kire wo se etese wayi preku afete chima bedwa no na asade na kwato atachana no efina no besaye de adore enti yade ne wotire ne mo wunje de be yetire ne mo yede adwuma eno na ABA Herbal makika no bra ne hama enkohini ne abena boma ye na adusam se beji ko Fred anede edi wakoyi operation afini emfie mienu ni emfie miensa obi ayi operation emfie du ni akire ni enne yade na sa yede ababiem enka titumnika ne ABA Herbal Clinic enya enkitahodie sene so se me wokwada so edwunase market na ti ho a ebia utie me wodi ne hypertension diabetes stroke na akwato otu ase na etwen usisi na eye oya saa yade wenum nyina bonus ewa so ewa oba befa ne free eti se utie me na ya hypertension diabetes a munyina muntumrika na munyede mumra ABA Herbal da bia me kam se yade bi woni nipadua na yade no free mo ani ne ho nyede entono enti wudi nipa du begina ho a se nipa du no ewo glaucoma emu nwotwe wanya diabetes or hypertension because bebre na o mani he o ma yakọ hospital yakatrom se eye o mu sugar eye o mu pressure na ma ani na headache aka edi se utie me na oba ABA Herbal Clinic so sa ya deri bo free nipadua ni mama ahoɔden headache aba nipadua ni na ani ne ho headache atono eti wona diabetes na hypertension ha wo mo no mo ba me ma waduro ama wo akono anom me ma obi ama de akoye ti anom eba be yi muwa na firi moje mama ho ayede ato saa so na utie me HIV muwa no ebi aba moje ABA Herbal da bia meka me se me de ansroja breko ni saa ahoma we eni se dua we nko akora no se wonnoa enum keka emua ebeyi afiri nipadua no enya agro na ahoma chenya media na me de emma mienu ayede aka ho se utie me na oba ABA Herbal Clinic be adansia eba ebro adwene ne ntiase so ezi HIV muwa no ebi wo moja ma tumrika ne ABA Herbal enya nkitahodie na awurade mfams no onye de omoa ebre no ayebe me ba be so su tie ne ye ebi a wo ye be mo oboda brijo wo ye be ma kojo to wo ye be ma wuntimi hinkon a ABA Herbal me wo mampo wa wo de kofra kubenso na anom me wo nua wo kwa akono ayede anom boso me ne na wotwemi no wo bedina so sa abrante eti wo ye be ma na wo me masem kofuma tumrika na ebra ABA Herbal matress ya se gonorrhea syphilis candidiasis infections ahodo ni nyina ama mema bebre mema sem akofam prostate eka ho that's na diabetes ameka ho asem ne hypertension so yede eka ho saa ne ma we ma mema bebre mema sem yede akofam so we bema na wo tiemi a ABA Herbal yaka enuro aboma obaba be yusu a eba be bo abeyi haw na yede afiri wa ma so ho ayede atop eti wo ye bema wo da fom tim wo ye bema wuntimi mo adwuma abomode na bra saa so na emma na infections ahodo no hamo no me wo powder wo de kofla ewo na ye de
edi anopa ne anwumle eye teaspoon mienu pe na wo de afla ewo no na watafe eba be yi sa ha na firi ama so ho ayede ato eti bema ne ba ema no mu ni wo machi fo mo nyede emra ebi heba ye bia ya pona to ye pese dance ye hunu se bibiduro no tumi yede ewom ye ba ye afimu an ye koi enso dance na bra dwere ne ntiase so edi tumirika na bra na urade first na omo age number no e wa bra me sorry see number no e 0541 0541 56 56 51 51 99 0541 0541 56 56 51 51 99 Vodano eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 MTN way 0531 78 06 51 0531 78 06 51 ebia ba me number no tumirika da bra na awurade nsa nye ti asa nye dai enso oje ebia ba waje me so se wonyame nsa ye dai ewom awurade nyankopɔ enka hom ɔno mu a onyu fresh ani so mu abla hom masra di 87.9 Kumasi. Obo me huye what sorrow dia so adan ene de mawie ya bo doctors menya hepatitis B ene na wonti hene yire Dr. Akosi adua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya binie wo je hepatitis ayere se ho award nkwankron na se bibidru foko akansi wono na je hepatitis award wo je bi wo America ne UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver mo fryer donton ebeko prostate se compact ko maboso and all set it wo se ko to dwenu aye gosokosokra foko power specialist herbal hospital Kisa enye wenkwa osa yede hodobi oba unchira me ho se mebre Kumasi wo fe yes Lebosomji Road Jasro filling station opposite Engran Kwabenya Pokuyasi SCP Kwantempon so Takrade Anaji Estate Anaji MA Primary School Eshanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital Yajela stop. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi ni di, wunim ni entira. Ebasa na etrese. Yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no miani nro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo dia oma kwada mefo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum Men kokra branyina mada so pepche Holman obi ne yere na ma ode ne ko hin musaba madina chi manin hore oh kafra nim se woninye ene wo behia ABA Hebas osofo 3 days osofo oyo ani osofo abrantie osofo rasta bunu mai dokota kunyini no obepie wo asanteman mu wono na da ABA Hebas center no say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete wo kwa ho ani na woni ate yenye operation wo ho yen sha hwehwani wo ho yen fadro so wo ye ni so wo ho eno ane se wudi didi keke ansantam him wani so da ho clear woni haw kra se yen nam haw pradia ebi ebetene se wo bo da bridge kojo tokra no eno kra wo de kwa ebi ebesem na kanya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na bem wo podjuma sa branche ebe una so ya kase ne wodo ma hinkro Ebenezer Preparatory School wa akuma senso ebe unu ABA Herbal Center wo kwada so dwina se enjina se toilet no ebe ye adwuma ejoda kopem memene da yen wo 0541 565 199 ABA Herbal Center mani so da ho 87.9 Kumasi from part second D
and on also anyway if you buy it. Obi so ebisa me say yaw step 9 or say Marcus, is the girl okay? Okay, pa. Okay, I say hello. This matter, the boy did a mistake. Okay, or see if you ran a mistake. Good afternoon, Auntie. In as much as we all frown upon abortion, the girl is cause of all of this because she was trying to being smart and not being truthful. This should be a lesson to our girls of today. See how Deborah, then Chamua Aketia, and what the message we every air by Medasepa and was saying, this girl, may God bless you forever and ever, as you know that to do abortion is no good thing to the home. Sweet dreams to you, sweet dreams, never mind of the girl who impregnate you and to take care of you and the baby. God will be blessed on what you will eat day and night. Not to worry about. My name is Maxwell, and this message to you from Tema Community 1. Okay, that's it. Pastor Julius Akwaba, Evangelist Akwaba. Yeah. Remember her passport back capsules, maybe I don't know, said, remember Bob by Afimu, Unkoya, the Cassia, I don't know, Saudi, any India, more Aquaco, your fish, the other Venom, a passport back capsules, way, a Bob for, and see, and one and the enemy. But when you sell back of Mass BMO. Kumasen Krata Krade and Kufodi and for 0557453579 0557453579. Nakataka above Masitska Research Center, one the emulate about supplement about after 2025, Obi who said the agree is see a boy the papa and into 2026 yeah Kasa Kraten to the federal kama and into Mansanka emulate about supplement na emwa we nipa biano wakasa ho adimo na wanyare amfa anaho Kubenya bi baby to adrobi asane so pani benu anopa mi ensa wi mi ensa wi mi ensa open for wo ma bofre no fo ni mu fie du mi no a untumi no bi 0555 610 592 0555 610 baby to adrobi a ubenya bi 3p garlic mixture 1 garlic and ye dia natural plant juice ye dia aka ho edro we natural si ja so ya fancy anka and intima sanka benin system stroke why kasem do and to she was sugar kosro oba ko fichira wa yasi yo ya dwen so wote yawo so wa da wadro e ye 3p garlic mixture e be ko sa ya do we nyina e dia ma da bi eto no bi akọ na ubenya bi out of free 0248928824 0248928824 na me ema eye grofine emojadra ye di koko na aye enom na oda na dwa wuntumi na onsa ye otichiti wonum na ato oba wo fiti kro no ema eba so a entwa eba so a wote yawo eno so wonom etumi eboa wo ye adwuma ewogya ho no mema no mu a na eyiyi sade no adeda nchini mu no na mamogya de afisa ne ye woni padua ne mu na fe eyi infection e de afiri ho ko ba bi eto adro bia ne kotobi 0244596532 0244596532 Bouncer Enkebi. Caressic Ventures, here near the Zahara Nupaba, Dr. Moa Ethiopia, Nani say, Zahara Man capsules, India Bambus, Shadam, Michelin, G capsules, and the Dreway, and so market to walk around here, so, and doing a beer, but Modia, so better on Dodo Pa, as I say, a dra and one dance here, draw, so back on, Zahara, a Nupano. Kobebi to Drobi and to be 0246348334 0246348334 Samens Vita Bamission the capsules again and Dashote song and Minty the Sawa da Bema Waya Bresiatica Yadia or Bawatin Catacor the boss or 1 to 2 God use Okruma or Bemani to be Manimuswa Hemanache a Yoko and a Hawakobuna Jan Onaya na a Yiba. We have some men's vital Bamasha and then the capsules no Ebi. Kobebi to Drobia, I was what guy for 0240616061 0240616061 na Yanko na ABA back clinic and so Yania no yet at the amount and into when me oba and you could and woman yani Papa Pedrophobia in the Hanwa. ABA back then again your pressure, no more a powder would you go at the animal Shomo and as a team no more. A Becumi Yadianica can come with Missono, a better clay at the amount prostate hypertension, menstrual disorder, sexual weakness, Nina, no liver, no kidney related diseases, Nina, no, the better as if not a quite as soon as you have been main markets enough for 0541 565 199 0541 565 199. Pastor Julius, yeah, share yaba gifty. I think that
So or Genesis free bar. Okay. Oh yeah, dear. Actually, yeah, my friend, na on say you teach it. When na to oba wo fit kro no e ba so a etwa e ba so a wote yaw e no so no mo etumi eboa wo a wo ye adwuma e wo gya ho no me ma no mo a na eyi sade no adeda nchi ni mo no na ma mogya de afisa ni ye wo nipadua ni mo na fe eyi infection e de afiri ho ko ba bi eto adro bia ne ko to bi 0244596532 0244596532 ma wonsa enkebi Caressic Ventures, yeah, this is a Zahara Nupaba, Dr. Mwa Ethiopia, Nani say, Zahara Man capsules, India Bambus, Zahara Michan, G capsules, and a drawway, and so market walk around yes, and so, and doing a beer, but Mondia, so better on Dodo Pa, as I say, a dra and one dance here, draw, so back home, Zahara, a Nupano. Kobe to Drobi and to be 0246348334 0246348334 Samens Vita by Mission the capsules againo and Dasote son and inti the so what the Bema why embrace Yatka Yadia or about what in Category the boss or 1 to 2 million Kuma Obemani the Sahara a Nupano Kobe to Drobi and to be 0246348334 a Yoko and they have Wokobuna Jan Onaya na a Yiba. We have some men's vital about my idea. Actually, you're my friend. Sorry. My idea. We have between so 19 years now, is not in the age of fun. Or chance, and I was sort of 19 years, not in the age of the and nobody go out between the one crown or yet. Yes, starting no 17 years. Oh, shanty, of Fienta. And nice, but my aunt, as I say, Abrabo, begin a daffo. So the analyze of what can I say when you're the Bema camp and I just or Abrabo, I see. It's well, just I'm so much young, say, young and brand, they are a just and what told me. And this how we are say. When you're Bema, I said, I'm a canon. I mean, saying Bema, I'm not so much. I said, Mamma Benny, I want some woman, and I'm so mem. When I don't know. And what can I say? Baby, and then I'm a church, was sorry now. Make a chum say, oh, be when I'm a born, no, so man, and I'm asked how. Yammer Bob or Bearman, say, oh, dear man, I'm a separate. Alone, or just with the old bar, Memon, I found to Thomas. Abraham now will be here. Oklahoma, we can balance of us. I guess I'm not going to. No roof, women, still I announce and then for getting him. But who got nephew? And I wouldn't know what I ever was school. So they were near and help school. They say, 1 year. Who is you? I didn't know who's something. Who's your who was him? I said, the idea on the Zoom. The question so I judge your customer who they are. Now, only now this year, and then when you more this year, it is a office of visions as a school question. I don't want to was now more brothers at their set. Now, what maybe you school to be episode? Now, I wouldn't planche or more or Cordano on Yansaya. I said, another was also you would you go home, you have one chance or die. Oh, one of them, Madame, you go and you wouldn't because you go. My one can say, as a good boy, your man, your man, dear, and your money. And my aunt, 2020, my aunt, as I said, Abrabui, your FBC, and you so said, near your passy drew. Shebra, when you have a passy, you done it, you know, you have a good doom, chance, Mamma, dear Mamma. Young father, and children, design that the intimate can was, but my cousin, we are dying, you will be with mouth. I don't pack what Mamma wouldn't say, oh, Bama. Me yiri kwacha na ombe so what try so be ya chena when you do for so show from your over eti yen tesa no ma se when you say nyem me nyina no mo ba so mbe ba ma ne so ade ho abam eti wo a wo ye ba na hwehwe de wo uti wi asefo me ko cho so be ya ma abam na se me de mo to be ma so de mo to be ma no so de me ma ka ho ma ka na hade bia monti ase na mo se mo de be ma ntina mo te wa ayo okay Marco girls ni hu nse enyi school nkuwa na wo de kobo wo bra no we de wo yese be ma na beboa no me re ho ma wo mo se de da wani su nyina na se me hia boafo one be ma boafo ne be ma no se boafo na anyu boafo na omo ka ho yo
Say first one who kwa no no. When you when hello. Why? When the hello. We been no over here. What do you be saying? What do you be saying? Say one kasano. What who say a man kwan be boa wo. Why na be boa wo? Na what will be in China. Who say the pana what in China want to go answer in China. Over say no the bow. On my 2000. It is a what's na nipa na enchen. And na what wo bo ase a. Nipa wo free nche wa ma 2000. It what wo ase sanja ko of anquises. Aka school no anka wo som ya. Ada na suma ya mo ya sei. Se ya sum ya wan sum ya no na wo bre yo. Me ka kiro me mabje. E me mamoa. Ya nye papa moa. De obaye wo papa no se. One won na wo behwe wo. Ene ma me na akotena ne nchen no. Na nya sa na ase be ma bi na ebe wo na wo bo me. Ena wo bo me ma me wo free 1 year wo be sa ko 2. Se wo be wo. Enche we ne so be sore ye. Wo behwe ne ba. Wo behwe wo sa school asaka ho. Ye kan to se ebe kakra no so be jan. Wo kwa akwa foforo. Enti na wo kan ko. Na wo kan ko se we ye gu ba ko. Wo ba akoko. Mienu na sha ba ko na sha wo ye no ba wo. E no so sa enti mami me sira mo se ya fi we na ya be wura mu no. Be ma ntumi nhwa si wa adwene pi. Ma wa adwene ne mo. Na nya sa de a e na wo fra be ma ba ko me san kan cho wo ni be ma te. Na wo fra ne ba ko mienu miensa. Na ma ye busy a ho ne se ate na ni so. Fa wo ho adwene. Susu fura no na ko pa adwuma bi ye. Na wo ha no wo se wo hu ko no kra ye ababa we wo ha ma adwene. O ha ma adwene. Dey one be me wa fo amfa kwan pa so. One abe ha wo dan wo wie wa wo e na suhum saham wa wo ha e na mo de koso wo wie a wo se tena se atwe ne se on sa me kan cheo se oni wajai eim oni wajai efie ne de wo betu afiri on fan cheo wo ko fa be ma foforo na wo se sa be ma we gie wo ha me pa wo se ma ko anka on kan cheo se ma emu edenti nka mo pa ne cheo na me ntina ho kakra na wo kasa de mo fa ne die wo hwa me pa obi wo pa wuti obi de mo ye de eti se wo pese wo no so be fa wo ana yi se no me bobi wuso nka ho e ma wo e dan ne nya wo dia de wo hwa wo pa tu ko tena ne nchen na wo so mu nyonye be si wusu a hya wo ma aga na we asem ya wo kan e nkona adwene ya na wo dwene na me na ma na futuo se dan na ma ne nton e na me ma na futuo e na me na oni obi ko adi sika ni bi hye efie nim enso so ye yimi firi na nte se wo a wo de wo wa futuo no e ma ne se me na mtu ni fo se ma ne nton fe nti wa nton de a ene se metimu a ne se metimu wo betu tu se fa ho adwene wo koyi sa ko ka kire be ma na ne na nyam ne se mesra obra se de mefu aye kan me be wo baby amete no kwose samaniema na me mrafie na asumdue nye de emra na ti ho furu ne nchen na bo e ko ba sa ma de wanya ni kura na wa hwa wi na ne tirim baye ni bebre se wo do no nti to ho furu ne nchen na asumdue mra baby asese wo tie no na wo so ho nton na bobra ne yiye na no kura de ya enso wo gi a e ba bo But I say I do not think the girl know what she wants from eyes kasua. Or say, I'm Godwin for Volta Bato. Marcos, may God bless you for your good work. Tell the girl to forget the boy so that she can move on. Evangelist. Mommy. Yes, so dachi, udachia, na unifukoso. Ube dachia. Dachi bi aye pibi anso ye fa. Eniyem. Isuensi resuo nipa. Said be ya inu anwumre usiri en be ye fedi amaw nnan kola na ya basisi no anopesu no mumpe opese obo na ni toto na asisi a no ayiyi na na kweka ene esum no mumpe so obetra obi nchen na nipa kro ndi na famua ugo nipa no afọ na tan nchen no wa famu ebedu ba bi ene ne onu awade na dum awagina sa gira bia Chewade dun na kodi se nipa ne nsem na ma nyama gene se me tenase na wasomo nipa minim de esi ya de na wo so wo kọ otimi atam sika nti se de ama fa ko bobra uda ko hanga nti ma hanga na wia dia aka no de fa be aka me ko no mantumi ama
enti baby am abedu no me san to aso me so am pa me kopom adwuma ni ko me pedachi no nyese baby am ko ha dan no na efie wura no na kikiri na me chese adwene na ele kura no office obi frɛ obi test was no office was smart so adwene kura no na crisis ya obi tell sika kura se me anyi si dan eno kura yetu no mi ra je na fa so me ko ta se me $100 ko ta se me and me ko to atu no edi me na me tu ru se no future no say because I agim na no person use and a boy no so yes smart on say nitie for me no na sa na tie and ba kwa otuete ba enti dey can say baba wa no on focus on life right say brother was so so mama me need different so you just need different there we obesa be sa bra me nu any asade a woni me neba si me kwam kaso a wo da foforo be na wọ́n sẹ́ni ẹ̀dẹ̀ mi sí yẹ ti ha màmí wúnyẹ mi fẹ́ sẹ́ no bọ́ èyí sẹ́ni akọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ yẹ yà wọ́n sẹ́ bẹ̀sí ni kò hwẹ́ mi màmí àwọn yà apinfo wọ́n sẹ́ni yẹ sẹ́ ẹ̀dwuma wọ́n ètò ọ̀hún wíyà wọ́n nà dà abẹ́wà wọ́n hwẹ́ akọ̀lá kété mọ́ ọ̀nà fò wọ́n sọ̀rọ̀ kò pé yà abẹ́wà wọ́n mọ̀ n'aduane wọ́n dware no wọ́n yẹ ní sẹ́ sábì dware ne ba nkuku tuduma bi dedi ọmọ nani na ho ababa wa wi nyame ya na do no so no ọmọ nani na ho no nsi nkete na won trap abọ no so sa ni maami mi ni papa no akwara ni yifuro mo dwumi se jimi no ana na mba ni ase na ni maami ni papa no ni jimi sa no de ko obu o mo ye ye nche ko busa wo o maami no papa ti ase but ya wo mo fam no ahidi ya bi no so mo ya bi si ha o bi da jai sam ma mi no papa ni wo na wo ya koda o hwe na woni made o se no se kasa ni woni made so wo hwe se obekọ ni school obenya somfo because I say that time kra na abrante ne ha no onyem ye wo ha ne ade wode ko chiro bi si 15 to so because it's in Canada look at situation we here for me na we be acho anya 15 and 15 wo mo to ma no ba chepe e bi 74 e bi so na enti wade here wa drum sister me srew ku konfia du wa reye we should be from na for fast have from we do be mpa we do be mpa sa adwene na abamuti 2026 munyi fibuti na mu focus on mabrabo na ne yefo mamre papa mbobra eye wo akasa utimi ko ani mu a na me wo hira na obehira ne jase de ho atu nipa so ma enipa di eromosa mame das 87.9 Kumasi. Disakuma edanciona yetu midiatina ode. Disakuma edanciona yetu midiatina odo. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo ode. Niebe mebe yetu mpon. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo ode. Niebe mebe yetu mpon. Kum. Akuma FM 87.9 Kumasi. Asante Kotokose. Yeah.